mfite amatsiko yo kureba igihe abera ba Yesu bazagera mu ijuru, wa munsi tuzaba dukandagije ibirenge ku rurembo rwera Yerusalemu nshya. Abari mu ijuru nabo bafite amatsiko yo kureba uwo mugeni, barimo kwitegura uwo mugeni. Ndagira ngo kuko gahunda iri kulingana na utaratibu uliopo tugiye kwiga, tunataka tuingie kwenye somo. Ntabwo abantu benshi cyane bajya bamenya gutandukanya kwiga no kubwiriza. Watu wengi huwa hawaelewi maana ya kuhubiri na kufundisha. Ariko mu bitabo twizera hatubwiye ngo iki ni igihe cyo kwiga cyane ahubwo tukabwirizwa bike. Vitabu vinasema wazi kwamba ni kipindi cha kujifunza mengi na kuhubiriwa kidogo. Noneho muri uko kwiga cyane katika uko kujifunza kwingi bisaba ko bihoraho, kuko buri munsi toro ry'Imana ribyara abashya muri ubwo butumwa. Ni lazima liwe jambo endelevu, kwa sababu na wanaoingia katika ujumbe wanaendelea kuzaliwa kila kukicha. Abacogora bakaba benshi, wale wanaorudi nyuma nao ni wengi. Abagwa bakaba benshi, wale wanaoanguka zambini nao ni wengi. Turi mu gihe cy'ubuhakanyi bwinshi n'abahakana bakaba benshi. Tuko katika uasi na wanaoasi ni wengi. Rero bisaba ko kandi kinyoma gifite imbaraga, na uongo nao unaendelea kukaza mwendo. Ubwo rero kongera ubumenyi bukuri bisaba kwiyongera buri munsi. Ili tuelewe kuimarika katika kujua kweli ni jambo linalotakiwa kuwa endelevu. Kugira ngo duhangane no kugwa, ili tukabiliane na kuanguka, duhangane n'ubuhakanyi, tukabiliane na uasi, ukengeufu, duhangane n'intege, tukabiliane na udhaifu. Kuko imbaraga ukuri nizo mbaraga zacu, kwa sababu nguvu zetu ni ukweli. Reka rero dusenge. Hebu tuombe kwanza. Data wa twese ukiranuka uri mu ijuru, Baba yetu uliye mbinguni, wabanye natwe, izina ryawe rihimbazwe. Umekuwa pamoja nasi, jina lako litukuzwe. Tugiye kwiga ijambo ryawe, tunaenda kujifunza neno lako. Duhe kuba ibikoresho nawe ukorera wo waremye, tubishimire izina ryawe. Tufanye kuwa vyombo nawe uwatumikie ulio waumba, nasi tulishukuru jina lako. Ibyo wona bikwiriye ubiduhere mu izina rya Yesu. Ya kupendezayo tupatie katika jina la Yesu. Amen. Tugiye kwigira hamwe ijambo ritubwira ngo ishusho y'imperuka mu butumwa bwa Malayika wa gatatu. Somo letu linasema sura ya siku za mwisho katika ujumbe wa Malayika watatu. Abantu benshi cyane iyo bafashe Bibiliya, watu wengi sana wanaposhika Biblia hari ukuntu bahuzagurika mu kwigisha, wakati mwingine wanababaika katika kufundisha, bitewe no kutamenya neza ubutumwa batwaye ubwo ari bwo, kwa sababu wanakuwa hawajui vizuri ujumbe wanaoupeleka. Ubutumwa dutwaye ni ubwa Malayika wa gatatu. Ujumbe tulionao ni ujumbe wa Malayika watatu. Ni Ibyahishuriwe 14 umurongo wa 9 kugeza wa 10. Ni Ufunuo sura ya 14 fungu la 9 hadi 12. Bufite igihe bwatangiriye. Ujumbe huu kuna kipindi ulichoanza, bufite intego, unakusudi, kandi bufite n'amaherezo yabwo. Na ujumbe huu una hitimisho lake. Ku batabwumva, wale wasioelewa ujumbe huu bakunda kubuhuzagurikamo, wanababaika katika ujumbe huu. Noneho bakitiranya ibyo bavuze byose n'ubutumwa bwa Malayika wa gatatu. Kila wanachokizungumza wanadai kwamba ni ujumbe wa Malayika watatu. Noneho kubw'ibyo bisaba ko bwigwa bukamenyekana. Ni jambo muhimu kujifunza ujumbe huu ili ueleweke vizuri. Buhuriwemo no ko ububwiriza wese akwiriye kubaza ubutumwa bwa Malayika wa mbere. Yule anayehubiri ujumbe wa Malayika watatu laiti ajue ujumbe wa Malayika wa kwanza. Ubutumwa bwa Malayika wa mbere ubugomba kumenya Imana, amategeko yayo n'urubanza. Lazima katika ujumbe wa Malayika wa kwanza ujue Mungu, amri zake, hata na hukumu. Ibyo bintu bitatu yubizi ubwo buzi Malayika wa mbere. Unapojua mambo hayo matatu unamfahamu Malayika wa kwanza. Malayika wa mbere ni Ibyahishuriwe 14 umurongo wa 6 n'uwa 7. Malayika wa kwanza ni Ufunuo sura ya 14 fungu la 6 na la 7. Ubwiriza ubutumwa bwa Malayika wa gatatu, anayehubiri ujumbe wa Malayika wa tatu, abagomba kubaza ubutumwa bwa Malayika wa kabiri. Lazima afahamu vizuri ujumbe wa Malayika wa pili. Ubutumwa bwa Malayika wa kabiri, ujumbe wa Malayika wa pili ni ubutumwa buburira abantu kwirinda gushakisha abayoboke kubabeshya. Ni ujumbe nao waasa watu au nao wakemea watu wasitafute mali kwa kutafuta washiriki kwa kuwafundisha uongo. Sinzi ko mubyumvishije. Sijui kwamba hapa mumeelewa vizuri. Ikibazo cy'abantu bose bagwa mu butumwa bwa Malayika wa kabiri,
Watu wengi wanaoanguka katika ujumbe wa malaika wa pili ni abantu bashakisha abayoboke kubabeshya. Ni watu wanaotafuta washiriki kwa kutumia silaha ya uongo. Ubwo wabeshya abantu bemera ukubabeshye ukawubonya abayoboke. Unapowadanganya watu wakikubaliana na uongo wako, basi unasema kwamba nimepata watu. Ibyo byose ubwiriza ubutumwa bwa Malayika wa gatatu icagomba kuba kizi. Yeyote anayehubiri ujumbe wa Malayika wa tatu ni lazima ili jambo alifahamu. Yuko hariho abantu bazashakisha abayoboke kubabeshya. Kwamba wapo watu ambao watatafuta washiriki kwa kuwadanganya. Ibyo binyoma bitangwa ngo umuntu agira abayoboke nibyo byitwa inzoga za Babuloni. Huo uongo unaofundishwa ukiwa na sera ya kutafuta mali, hizo ndizo pombe za Babeli. Noneho kubw'ibyo aho niho umubyumva neza. Hapa ndipo tutaelewa vizuri. Malayika wa gatatu agomba kubaza iryo banga. Malayika wa tatu ni lazima ajue hiyo siri. Malayika wa tatu azingaruka byizi ibyo byombi. Anajua kabisa madhara ya mambo hayo mawili. Azi neza ko abantu nibayoboka ikinyoma, anajua kwamba watu watakapo kuwa washiriki au waaminifu wa uongo, hazaba imbaraga eshatu zizihuza ngo zirwanya abayobotse ubutumwa bwa Malayika wa mbere. Watakuwa na nguvu tatu itakayokabiliana nao. Tuendelee, unaweza kurudia kwa sababu haki kikaratasi kimetustama. Tagira uzana gapapuro hano. Au dukomeze. Ubutumwa bwa Malayika wa gatatu. Oya iki cyaturebaga. Ubutumwa bwa Malayika wa gatatu. Ujumbe wa Malayika wa tatu burongera bukerekana neza ingaruka yo kuzanywa za nzoga. Unaonyesha madhara ya kunywa pombe zile za Babeli. Ukuntu bizubaka itandukaniro hagati y'abayobotse Malayika wa mbere, kwamba itaweka tofauti ya waliomfuata Malayika wa kwanza n'abayobotse Malayika wa kabiri. Na waliomfuata abayobotse Malayika wa waliomfuata au muandama, tusikilizane vizuri. Waliomuandama Malayika wa kwanza, mwibuke ko ubutumwa bwe boze ngo ni ubutumwa bw'iteka ryose. Imesema ni injili ya milele. Mbese nubwo wa kabiri ni ubw'iteka ryose? Je, na injili ya Malayika wa pili nayo ni ya milele? Ubutumwa bwa Malayika wa kabiri si ubw'iteka ryose. Injili ya Malayika wa pili sio ya milele. Ahubwo bwa Malayika wa mbere nibwo bw'iteka ryose. Ujumbe wa Malayika wa kwanza ndio ya milele. Bunganya agaciro n'Imana kandi Imana ntigira iherezo. Una thamani kama ya Mungu na Mungu hana mwisho. Imana izabaho by'iteka ryose, Mungu atakuwepo milele, n'abayumviye bazabaho iteka ryose, na wanaomtii watakuwepo milele. Uburukuva ku butumwa bwa Malayika wa mbere burakomeye. Ujumbe wa Malayika wa kwanza ni wa thamani sana. Ubwa Malayika wa kabiri buzarangirana no kugwa kwa Babuloni. Ujumbe wa Malayika wa pili unahitimishwa na anguko la Babeli. Noneho kubw'ibyo tandukaniro, kwa hiyo tofauti, Malayika wa gatatu agomba kuryerekana. Malayika wa tatu atazihirisha wazi hayo. Mbese nubwo mutari mwagera kure cyane, Malayika wa gatatu afite umurimo ukomeye. Je, japo hatujafika mbali, Malayika wa tatu anayo kazi ngumu. Afite umurimo ukomeye. Waswahili tuko pamoja. Malayika wa gatatu, Malayika wa tatu yerekana imperuka nziza nimbi. Malayika wa tatu huzihirisha wazi mwisho mzuri, yani siku za mwisho nzuri na siku za mwisho mbaya. Imperuka nziza, siku za mwisho nzuri irimo kudamarara, ni ile ya kukaa ya kustahirisha watu, yani wanazarimbuka bavuze ngo bizamera nko mu gihe cy'Isodomo. Biblia inasema kwamba inafanana kabisa na kipindi cha Sodoma. Sodomo byari byiza? Yes, Sodoma mambo yalikuwa vizuri. Ndikubabaza, kimwili yalikuwa vizuri au yalikuwa mabaya? Sodomo byari iki? Sodoma mambo yalikuwa vizuri, maana ni sherehe kwa kwenda mbele. Ni Ezekiel 16. Ezekiel 16 uhereye ku murongo wa 44 kianzia fungu la 44 kugeza 51 mpaka 51 havuga imiterere ya Sodomo. Panazungumzia vizuri habari na maisha ya Sodoma. Naho mu bakurambere n'abahanuzi, lakini katika kitabu cha wazee na manabii, mukigwa kitubwira ngo kurimbuka kwa Sodomo, katika somo linalosema anguko la Sodoma, aravuga ngo Sodomo au kuangamia kwa Sodoma. Sodomo yari inzigera mu gitondo cyayo cyo kurimbuka ikimerewe neza. Sodoma ilifika mpaka asubuhi yake ya kuangamia ikiwa bado katika starehe na sherehe. Ntabwo abantu bose bazarimbuka barashonje.
Watu wote hawataangamia wakiwa na njaa. Ntabwo bose bazaba barafashishijwe imyenda. Wote si kwamba watakuwa wamepewa mavazi. Hariho abazarimbuka bikiri mu kanwa. Kuna watu ambao wataangamia bado wakiwa bado wanakula. Mbese ibyago 7 bizabageraho, mapigo 7 yatawakuta batarasonza, hawajapigwa na njaa, batarakena, hawajakuwa maskini, batararuha, hawajachoka, batarasaba, hawajaomba chochote, batari bambara umwenda umwe, hawajavaa nguo moja, batari babura ibyo koga, abo hawajakosa hata sabuni. Mbese uburanga bwabo buzaba bumeze nk'isodomo, bo bazaba barahanganye n'imperuka nziza. Bado uzuri wa mwili wao utakuwa bado una utomvu, watakuwa katika hali nzuri ya kustarehe. Malayika wa gatatu agomba kwerekana kaga k'imperuka nziza. Malaika wa tatu ataonyesha maana ya mwisho mzuri, yani siku za mwisho ambazo 18 zinastahiresha. Hiyo tutaisoma katika Ufunuo sura ya 18. Haranditse ngo abantu bazahagarara kure. Mesema kwamba watu watasimama mbali maze bitegereze Babuloni, wataitazama kwa mbali Babeli, ngo abakomeye n'aboroheje, wakubwa kwa wadogo, bazifata ku munwa, watashika shavu, bavuge bati, watasema eti, ayi Babuloni wa mudugudu ukomeye, Babeli mji mkuu, watungisha amahanga yose, ambao umewatawisha watu wengi, none urarimbutse mu isaha imwe. Sasa katika saa moja umehukumiwa. Bababwiye yuko kurimbuka mu isaha imwe buri urimutse ubanje wakena. Je, kuangamia kwa muda wa saa moja ina maana kuna kipindi cha kupata umaskini? Iyo mperuka izaba ari nziza. Ni siku za mwisho ndio, lakini ambazo wenye kuishi katika siku hizo za mwisho wanaishi kwa kuburudika. Malayika wa gatatu ntabwo yerekana gusa ibibi gusa, ahubwo yerekana n'abantu bazarimbuka banyuze mu byiza gusa. Malaika wa tatu haonyeshe watu watakaoangamia kwa sababu ya maovu tu, bali ataonyesha na watu watakaoangamia lakini wakiwa katika starehe na burudani. Hari imperuka mbi. Zipo siku za mwisho ambazo zingine zitakuwa na hali mbaya. Y'ubukene, hali ya kimaskini, y'indwara, hali ya magonjwa, y'intambara, ya vita. Ibyo nabyo Malayika wa gatatu azagira ate? Azabyereka. Malaika wa tatu atavionyesha wazi kugira ngo abantu be kudamarana, ili watu wasiduma, yani wasiburudike wakizani kwamba ni salama. Malayika wa gatatu azerekana kuntu ubukene n'ibihombo bizaza. Malaika wa tatu ataonyesha wazi kwamba umaskini na hasara vitawaandama wanadamu. Ibihombo umuntu atejwe n'ibyo yiteje. Kuna hasara zitakazotokea ambazo umesababishiwa na ambazo utakuwa umezisababishia mwenyewe. Ndasubiramo. Hazaza ibihombo umuntu atejwe, katika siku hizi za mwisho kuna hasara za kusababishiwa n'ibyo uzaba witeje na za kujisababishia. Yesu yarabibonye rero. Yesu aliyaona yote hayo. Arangije aravuga. Yesu akasema hivi. Luka 21. Luka 21. Umurongo wa 34. Fungu la 34. Kugeza 36. Hadi 36. Aravuga ati. Pameandikwa hivi. Mwirinde. Yazalini. Ngo iki? Yazalini. Mutaremerererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura. Ili musilemewe na ulafi na manunguniko, ili siku hiyo isiwashike kama mtego. Ubwo Yesu abonye hari akaga gateze kandi umuntu atirinze kamugeraho. Yesu ameonyesha wazi kwamba kuna hatari imesubiria watu kama mtego, na mtu asipojihadhari anaweza kadumbukia. Ako na kutatezwa uziteza bitewe n'uburangare. Hiyo si hatari ya kusababishiwa, bali ni ya kujisababishia kwa kuzubaa kwako tu. Sinzi ko muracyankurikirana? Tuko wote. Ubwo turi gushaka kwerekana ubutumwa bwa Malayika wa kangahe? Hapa tunataka tuzihirishe ujumbe wa Malayika wa tatu. Kubwiriza no kubwiga biratandukanye. Kuhubiri na kujifunza ujumbe huu ni mambo mawili tofauti. None Yesu arati nyabuna nimwirinde. Yesu akasema jihadharini. Mutaremerererwa niki? Musije mukalemewa na ulafi. Ivutu, ulafi ni mauvaise combinaison d'aliment. Ubwo umuntu abahuje ibyo kurya bibi. Nataka kwa Waswahili huyu atulie kwanza ili Waswahili tuende kwa pamoja. Biblia inasema msilemewe na nini? Na ulafi. Lakini kwa lugha ya Kinyarwanda yeye anayo tafsiri ni kama kuvembewa.
Tuko pamoja? Mjihadhari, msifanyeje? Msivembewe. Yaani mkaja mkalemewa, ambacho ndicho na tafsiri kwamba ni muunganiko wa chakula cha kila aina. Lakini Mswahili yeye kwa kutafsiri Biblia ametumia neno ulafi. Noneho kubw'ibyo ndagira ngo mwumvire ijambo ivutu ili sasa mtaniwia warazi wa Swahili nipitie kauli yake ili muelewe anachokizungumza, si ndio? Tusitumie ulafi, tusitumie kuvembewa, si ndio? Asante. Haya, endelea. Na moko y'ibyo kurya atemerana umuntu ahuriza mu nda. Uko kuvembewa kunasababishwa na mambo ya aina mbalimbali ya vyakula ambavyo mtu amekusanya kwa mlo mmoja katika tumbo lake. Noneho yarangiza bimwe bigashaka inzira ngari yo kwisanzura, ibindi nabyo bigashaka ubufatanye, yarangiza mu nda hakuzura umwuka. Kwa hiyo chakula fulani kinataka kipate aina fulani ya chakula, kifika tumboni inahitaji iwe huru, na nyingine yani vinagongana vyenyewe kwa vyenyewe, vinajaza gesi tumboni. Noneho yarangiza umuntu akaba huye nicyo bita ivutu. Hapo ndipo mtu anaingiwa katika shida ya kuvembewa. Ubwo yarangiza agatumba. Hapo sasa ndipo anavembewa kabisa. Icyo Yesu ashatse kuvuga hariya. Yesu anachotaka kuzungumza katika swala hili ni nini? Guhuza ibijumba n'ibishyimbo n'ibihaza kuko ntibiyabyemera nabyo. Sio kuunganisha maharage na maboga na viazi vitamu, japo na vyenyewe havikubaliane. Yarangiza ngo kubitemwe ubunyobwa, alafu hapo unaweka karanga, kubitemwe amata, unaweka maziwa ya ng'ombe. Ntabwo ari ibyo ari gushaka kuvuga. Sio hicho anachozungumza Yesu. Ahubwo ni uyu muntu ushaka guhinga, ni mtu anataka kulima, kandi akajya ku ishuri, anataka aende shule, kandi agakora akazi, awe mfanyakazi, kandi akorora, alafu afuge, kandi akagira iduka, alafu awe na duka, akagira abakozi bakora mu nzu, awe na wafanyakazi, ngo byose byinjiza amafaranga rimwe, byote viingize pesa kwa wakati mmoja. No mu bwenge bwe hagakora imirimo irenza amasaha afite mu buzima. Alafu akili yake inafanya kazi zaidi ya muda wake wa kuishi. Icyo muri kumva abantu bavuga ngo ni stress. Hacho ndipo mnasikia stress au kuhangaika. Icyo nicho Yesu yavuze ati nyabuna mwirinde mutaremererwa niki. Hapo ndipo Yesu amezungumzia kwamba mujihadhari, musije mukavembewa. Utumie hiyo kawa. Mbese ivuturira hari cyangwa ntaryo? Je, watu wamevembewa katika mawazo au bado? Babona umwanya wo gusoma noneho? Je, wana muda wa kusoma maandiko? Hahirwa abasoma, ayo mahirwe baracyabonye. Maandiko yanasema heri wasomao. Je, hawana hiyo heri? Hawana. Mwe maso musenge, mbese uri guhunikira yabona umwanya wo gusenga mu rwiherero? Je, uweni macho na muombe. Hawa wanao sinzia hawawezi kupata muda. None Yesu kwa yavuze ngo kubirokoka nuko amaso no gusenga. Mbona Yesu amesema kwamba kupona hayo ni kuwa macho na kuomba? None ufite ibyo vutu yasenga. Mtu ambaye amevembewa anaweza kaomba. Umuntu ashaka kwiga kandi akaba n'umucuruzi ari umunyeshuri. Mtu ni mwanafunzi shuleni, anataka awe mfanyabiashara. Umubyeyi ashaka kwitegura kubyara kandi akajya no kurangura. Mama anataka ajifungue salama, lakini wakati huo anafunga safari akijua siku zake nazo tayari. Umusore arashaka inzu ariko agashaka n'ubukwe bwiza bugezweho. Ashaka inzu. Anataka nyumba. Asante sana. Kijana anataka nyumba nzuri awe nayo, lakini pia anahitaji awe na harusi ya gharama kubwa sana. Noneho kubw'ibyo bigaragara neza ko Yesu iriyo mpamvu mu Imperuka avuze ngo mwirinde mutaremererwa niki. Ndio maana Yesu amesema kwamba mjihadhari msije mkavembewa. Gusinda, ulevi. Abantu benshi, watu wengi sana kwa byavutu ritera gusinda. Yaani kule kuvembewa kunasababisha kulewa. Ngiye mu birebana n'uyu mubiri, nikiingia kidogo katika masuala ya kimwili. Udasinziriye amasaha 8 y'ijoro, usiposinzia masaa 8 ya usiku, uhura n'ikibazo cyo kubyuka mu gitondo uri umusinzi kuri 0.5. Unaamka asubuhi ukuwa na aliko ndani ya mwili wako 0.5. Ni ubusinzi bunini ubwo ngubwo. Hiyo ni aliko kubwa sana. Bivuze ngo wahubuka, inamaanisha kwamba unaweza ukakurupuka, warakazwa n'ubusa, unaweza ukapatwa na hasira vyepesi, wazambya ntumenye ko wazambije kuko wasinzi, unaweza kuharibu mambo usijue kwamba umeharibu kwa sababu nawe ni mlevi. Noneho kubw'ibyo, kwa hiyo sasa murebe mutagira mute, hebu jihadharini msije mukalemewa. Mutaremererwa n'ivuto niki,
mukalemewa na ulafi. Ibintu byombi biri mu mperuka nziza. Vitu hivi viwili vipo katika zile siku za mwisho zinazopendeza machoni pa watu. Noneho kubw'ibyo, kwa hiyo basi hakaba n'amaganya. Kuna majonzi. Amaganya niki? Majonzi ni nini? Au kusumbukia yajaye. Iyi myaka nanjye ndibaza nti uwari kugira ngo ndenza amashuri aho nayagarukije. Katika yani kile kinachoitwa kusumbukia yajayo au mambo ya dunia, ni hapa alipo na umri wake kuanza kusema kwamba kwa nini wakunipa bahati na mimi nikaendeleza elimu yangu pale nilipoishia. Ubwo amaganya bayagize ate? Hapo masumbuko yamekuja tayari. Kuki nabaye hano simfate muri uriya musozi ntabwo narinzi ko umugo uzahagera. Burya yaba ariho nafashe mbere buno baba bari kungarurira. Ubwo amaganya yagize ate? Huko ni vile unaposema kwamba niliponyokaje, hii bahati nilipotezaje kutoshika eneo pale, shamba pale, kwa sababu lamani ya mji naelekea pale na mimi ningelipwa hela. Buno twanyaguje ibiteye amaganya kwisi hariho abava hanga habandakari. Anasema nikizungumzia kwa undani sana vinavyosababishia masumbuko ya dunia, wengine hapa wanaweza kupandwa na hasira. Sinzi murabyemera? Je, mnanielewa vizuri? Reka naye kuyavuga. Anasema kusudi asikosane na watu basi anyamaze. Pakosore? Akabanza wari wafashe leta yari yarahigaruriye izahakorera ariko ntabwo izagarurira abaturage. Unanezerewe? Wakisema kwamba eneo hili la serikali imepanga ramani ya kulitumia, na wewe kiwanja hicho ulikuwa umekichukua, target yako ikiwa ni kwamba uje upate hela. Sasa wakatangaza kwamba serikali itachukua mali hiyo lakini haitatoa fidia. Asante sana. Je, mnaweza kufurahi? Amaganya raje? Hapo moja kwa moja kusikia kwamba fidia haitatolewa, huzuni naingia tayari. Impunzi zose mu bihugo zirimo zigomba gusubira iyo zavuye, ubuhungiro burarangiye kandi ntabwo bagomba kujya mu mahanga. Ukisema watu wengi sana wakimbizi mahali walipo, wakiwaambia kwamba bahati zote za kwenda kule walikokuwa wanataka kwenda kusaidiwa imeisha, kila mkimbizi arudi nyumbani kwao, wakimbizi wengine watalalamika sana. Muranezerewe mwampunzi mwe? Wakimbizi je watafurahi? Ayo niki? Ayo nayo ni masumbuko. Abanyeshuri buruse irarangiye, buri muri hose agomba kwirwana hakishakira minervare, yarangiza asigariye izo za buruse, izo za nayini, buri wese nirwana hari umwana we. Hapo anasema kwamba anazungumzia kwamba kwa wanafunzi labda wakikatisha kule kulipiwa kule ile daraja la kufaulu na kulipiwa, kwa wanafunzi wakatoa ile zile daraja za kuwa mshindi, alafu serikali na kulipia kwa kukukopa. Nasema kwamba hiyo tumeondoa. Hizi shule ambazo huku tunaita 9, Tanzania tunaita shule za kata, uzote wanasema kwamba kuanzia sasa ni kujifanyaje? Ni kujilipia. Watu watasumbuka na watalia wengi. Abavyeyi bose babyarira kwa muganga n'ukuri nta mitiweli hari. Wakina mama wanaolipa au wengine wote wanaotibiwa kwa kutumia bima, zote tunaondoa. Kila mtu ni kichwa chake. Mbese amaganya afite intandaro cyangwa ntayo? Watu wengi wana sababu za ukiondoa hiyo, watu wengi si wana sababu za kusumbuka na kulalamika kwenye vichwa vyao. Iki cyatumye Yesu avuga ngo mube maso musenge kuko bizatungura bari mu isi yose bimeze nkiki. Ndio maana Yesu alisema kwamba muwe macho muombe, maana ijia dunia kama mtego. Ndashaka kubaza, Malayika wa gatatu afite umurimo ukomeye cyangwa ntawo? Malayika wa tatu mumeona kwamba ana kazi au hana? Bigisha se ko nabonye mwigisha, mujya mwigisha ubutumwa bwa Malayika wa gatatu cyangwa no gupfa guhuza guri kugafa ku murongo? Wahubiri wengine mnafundisha ujumbe wa Malayika wa tatu au unabahatisha tu kila kitu nakiita ujumbe wa Malayika wa tatu? Yarangiza bamara kuvuga uti rero bavandimwe, unasema sasa ndugu zangu, yewe natangaye, mimi nimeshangaa sana. Ubutumwa bwa Malayika wa tatu birakomeye. Mambo ya ujumbe wa Malayika wa tatu ni Babuloni iraguye, Babeli tayari ameanguka. Basi mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Koko ni ubutumwa bwa Malayika tubwirije. Hiyo sio ujumbe wa Malayika wa tatu. Ndagira ngo bavandimwe, umugambi wo guhurira aha
shabaha yetu ya kukutania hapa nukugira ngo turebe Malayika wa gatatu agamije iki. Malayika wa tatu amekusudia nini? Noneho ndagira ngo intango yayo ndayirangije. Hapo nimemaliza msingi wake. Ngiye kuyinjira mu noneho byingiriza. Basi tuingie kwa undani. Ni Yesaya 24 umurongo wa 17. Isaya 24 fungu la 17. La 17. Naomba Biblia ya Kiswahili. Mu gihe dusoma, tunaposoma maandiko tuba tugomba kumenya neza ibyo dusoma n'icyerekezo cyabyo. Lazima tujue nini tunasoma na tunavyovisoma vinakusudi gani. Kuko iyo hatabayeho gusobanukirwa neza ibyo umuntu asoma, kwa sababu usipoelewa kile unachokisoma urahuzagurika, wewe utabahatisha sana. Kandi iyo uhuzagurika ntukiza, ahubwo uriyicukica n'abakumva. Na unapobabaika wewe huponyi wala huokoi, badala yake unaharibu. Noneho kandi ntabwo tugambiriye kwica, na sisi hatuna kusudi la kuharibu. Ndagira ngo mu gitabo cyitwa uburezi, katika kitabu kinachoitwa elimu ya kweli, page ya 210, ni somo linalosema kwa Waswahili nitawaambia amateka y'ubuhanuzi. Ni somo linalosema historia na manabii. Ngo ni kiba kitubwira ngo amateka n'ubuhanuzi, ni historia na unabii. Page mu masuba heruka yacyo, huko kwenye mwishoni kabisa mwa somo haranditse ngo le jour est proche, il nous faut apprendre, travailler, transformer notre caractère. Pour tout cela l'état est court. Dusa umunsi igihe iherezo ryadusatiriye, mwisho unakuja kwa kasi. Dukeneye kwiga, tunahitaji kujifunza. Ngo wiki tunahitaji kujifunza. Umunsi ugizute, siku inakuja kwa kasi, siku ya mwisho inakuja kwa kasi. Dukeneye kwiga, tunahitaji kujifunza. Kabiri, dukeneye gukora, tunahitaji kufanya kazi. Gatatu, dukeneye guhindura imico, tunahitaji kubadilisha tabia. Ngo wiki dukeneye kwiga, lazima tujifunze. Gukora, lazima tufanye kazi. Dukeneye guhindura imico, lazima tubadilishe tabia. Umuntu maze kwinjira muri ibyo bintu ko ari bitatu, mtu ambaye amekwisha kuingia katika mambo hayo matatu, pour tout cela l'état est court. Iyo umaze kwinjira muri ibyo bintu ko ari bitatu, imbere yawe igihe kiba kigufi. Kwa kuwa una jukumu la mambo hayo matatu, muda wako unakuwa mfupi. Iki muda kinachofanya muda uonekane mfupi, ariko uko bize kwa mambo hayo matatu. Iyo utari wiga ubuhanuzi ngo umenye, kama hujajifunza unabii ili uelewe, iyo utari winjira mu murongo wo gukorera Imana ngo umva ari wowe bireba, kama hujaingia katika mistari ya kumtumikia Mungu usikie kwamba mambo yanakuhusu wewe mwenyewe, iyo utari wamenye ukuntu biruhije kuba umuntu w'Imana mwisi, kama hujajua maana ya kuwa mtu wa Mungu hapa duniani, ugumu wake, byanze bikunza abasore baraha ngaho batarubaka, vijana ambao wako hapa ambao bado hawajawa na miji yao, bazagira abana, bari kubona bazabyara abana, bakiga bakazaba dogiteri nabo bakazaba president, mbese imbere yabo igihe ni kirekire. Yani wao huwa wanaona mambo yako vizuri, watazaa watoto, watasoma, watakuwa madokta, watakuwa maraisi na kadhalika. Abacuruzi bari kubona batazahora muri detaye, muri tuntu tw'uduconsho. Wafanya biashara wanaona siku zote hawataendelea kuuza vitu vya rejareja, ahubwo bari kubona amaherezo bazarangurira mu Bushinwa, bakabona bazarangurira muri Amerika, barabona bintu bizakomera bikaba byiza. Byanze bikunze iyo utayize ubuhanuzi, njozi zao bado ni kuona kwamba watakuwa wafanya biashara wakubwa, wakaenda kununua katika nchi za magharibi, huko China, India na kadhalika. Na kwa sababu kama hujajifunza unabii, bituma kuri wowe igihe kiba kirekire. Ariko iyo wamaze kubwiga kandi ugakorera Imana kandi ukagorora imico, igihe kigihera ko kigira gite, kikaba kigufi cyane. Ukijifunza unabii ukajua mambo yanayokuhusu, unaona muda wako ni mfupi sana. Reka tuvuge ngo umuntu ubona igihe kikiri kirekire, tuvuge ngo ubwo nta kindi kimwongoreye n'ubuswa. Tuseme kwamba mtu ambaye anaona muda bado, hakuna mwingine ambaye amemnongoneza hivyo isipokuwa ni kutokujua. Ubwibyo rero, kwa hiyo sasa Yesaya 24:17 tuhagaruke. Isaya ngapi? 24. Umurongo wa 17. Nadhani hilo fungu mmeshaliandika.
Ubwo rero kuko twashatse ngo igihe kigufi tukigamo byinshi, kwa sababu tumekusudia muda mfupi tujifunze mambo mengi. Kandi umubare munini hano akaba ari abafite Bibiliya, na watu wengi hapa mnayo Biblia. Turajya tuvuga amagambo make gusa ku kintu. Tutazungumza kitu kidogo kwa kila jambo. Wa muturage w'isi we, ewe mkazi wa dunia, imbere ya ubwoba, urwobo n'umutego bikugezeho. Wamesema kwamba mbele yako kuna hofu, shimo na mtego. Noneho ubwo nibyo tugiye kwiga rero. Ni mambo hayo matatu. Si ukwiga, ni kujifunza. Iyo umuntu ari kubwiriza, wakati mtu anajifunza, ahera imirongo mwitangira akayirangiriza mu byahishuri. Unajifunza kuanzia ufunuo, mwanzo mpaka ufunuo. Waba uri kwiga, mtu anapohubiri unaanzia mwanzo mpaka ufunuo. Ukiwa unajifunza sasa, ukiga umurongo umwe ahubwo ukarangiza bya bitabo byose. Unajifunza fungu moja, mstari mmoja, lakini pia ili uelewa ukae vizuri unatumia vile vitabu vyote. Ntago mbonye mutujyaniranye. Kubwiriza ubushaka ibintu byinshi cyane ngo nibura abantu bumve. Unaweza ukawa unatumia namna ya kutumia vitu vingi sana ili watu wakuelewe. Naho mu kwiga, lakini katika kujifunza, isomo rimwe rirangije kurangiza byose. Kuelewa fungu moja vinatosha kuwa msingi mzuri sana. Ubwo Yesaya 24:17 ni wote tugiye kwiga. Sasa sisi somo letu litajikita katika Isaya 24 fungu la 17. Wa muturage w'isi we, mkazi wa dunia, ubwoba, hofu, urwobo, shimo n'umutego na mtego bikugezeho, vimekufikia tayari. Bizakugeraho? Hawajasema hawajatumia kauli ya kwamba vitakufikia. Vimekufikia. Ahubwo bigize biti bikugezeho. Uhunga urusaku rw'ubwoba azagwa mu rwobo. Anayekimbia kelele ya hofu atadumbukia katika shimo. Urangwa kuko rwobo umutego uzamufata. Jitahidi kutoka katika shimo ataanguka katika mtego. Niba rero mwakurikiranye, kama kweli tumefuatilia, umuturage w'isi ari mu mahirwe. Mkazi wa dunia yuko katika bahati. Ari hehe? Yuko katika bahati. Hari iki? Yuko katika shida kubwa sana. Inyuma hari ubwoba, nyuma yake kuna hofu. Imbere hari iki? Mbele yake kuna shimo. Hejuru y'urwobo, akitoka shimoni ni mtego unamsubiri. Ubwo biravuze ngo urw'umubiri rutaguhitanye, ina maana kwamba kama masuala ya kimwili hayatakuua, ubwo imyizerere uzaguhitana. Mambo ya kiimani nayo yanakusubiri, nayo yanaweza yakakuangamiza. Nuroko urw'imyizerere, masuala ya kiimani nayo ukiyaokoka, imibereho nayo irimo imitego. Sasa na maisha nayo yana ya mitego. Ndashaka kubaza none mwamwumvishije. Nataka niwaulize kama kweli mumeelewa. Mu mubiri hari iki? Hari iki? Hari ubwoba. Ndani ya mwili kuna hofu. Mu myizerere hari ubwoba. Katika swala la imani kuna shimo. Mu cyerekezo cyo kubaho hari umutego. Katika target ya maisha kuna mitego. Ndashaka kubaza, Malayika wa gatatu afite umurimo cyangwa ntawo? Malaika wa tatu anayo kazi kubwa sana. Asabwa kukwereka ibiri hehe? Lazima kuonyesha ibibangamiye umubiri, akuonyesha yanao ukandamiza au yanayo uzuru mwili, akakwereka ibibangamira kwizera, akuonyesha yanayo haribu imani, akakwereka n'imitego itezwe mu kubaho kwawe mu buzima busanzwe, akuonyesha na mitego ambayo inakukabili katika swala ya maisha ya kawaida. Mu buzima busanzwe n'irari ry'amaso, katika maisha ya kawaida kuna tamaa ya macho, ry'umubiri na tamaa ya mwili, n'ukwibona ku byo bubugingo, ni kiburi cha maisha. Muri rwa rwobo, katika shimo ile mwibuke yuko abantu ari babiri, watu ni wawili. Mwabyumvise neza. Hari abakorera gushaka ubugingo, kuna wanaofanya kazi ili wapate uzima, banyura inzira ifunganye ili wapitie njia nyembamba. Abandi bagashaka ubugingo buhoraho, wengine wanatafuta uzima wa milele banyuze mu nzira ngari, wakipita katika njia pana. Bose bashaka Imana. Watu hao wote wanamtafuta Mungu. None kubw'ibyo, kwa hiyo sasa ubwo rero harimo iki? Kuna mambo, harimo urwo, kuna shimo. Kubw'ibyo rero, kwa hiyo sasa Paulo yandikiye Timotheo aramubwira ati, Paulo akamwandikia Timotheo akasema, umenye ko mu minsi y'imperuka abantu amatwi yabo azaba barya. Unasema kwamba katika siku za mwisho masikio ya watu yatakuwa yanawasha, yifuza bigisha bahuje n'irari ryabo, yakitafuta walimu wanaoendana, yani kwa lugha aliyotumia kwa Kiswahili wanasema masikio ya watu yatakuwa yakiwasha yakifanya nini?
utafiti, si ndio? Watajikusanyia walimu makundi mbali, makundi. Noneho kubw'ibyo ntabwo ndibujya mbitindaho cyane. Mimi sitachelewa hapa. Reka nse n'umuntu ubarangira ibintu bikomeye. Nizungumzie kitu ambacho ni kitu kigumu sana. Imbere hari urwobo rukomeye. Mbele kuna shimo kubwa sana. Page 137 w'igitabo cyitwa Abami n'Abahanuzi. Katika kitabu cha wazee wafalme na manabii, Malayika wa gatatu yavuze ngo umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Malayika wa tatu amesema mtu akimsujudia mnyama na sanamu yake. Reka turebe ngo byabaye ibiki bitwerekeyeho muri icyo gihe. Ni mambo gani atakuwa yanatukabili katika kipindi hicho? Ni somo la iki gitabo cyitwa Abami n'Abahanuzi, ni somo la 14. Haranditse hagira hati, imeandikwa hivi: pendant la dispensation chrétienne, les grands ennemis du bonheur de l'homme a fait du 4e commandement un sujet spécial d'attaque. Mu gihe cy'ikwirakwizwa ry'ubukristo, wakati Ukristo ukienea maeneo mbalimbali, umwanzi ukomeye w'umunezero w'umuntu, adui mkuu wa furaha ya mwanadamu, yibasiye itegeko rya 4 by'umwihariko. Alilenga kabisa kuharibu amri ya 4 binafsi. Aligabaho ibitero 3 bikomeye. Ametumia silaha 3 kabisa, amelishambulia kwa njia 3 kubwa sana. Agaturika karikuraho, Roman Catholic kaondoa amri ya 4. Abaporoso bavuga ko ari Yesu wabikuyeho, wa Protestant wakasema ni Yesu ndiye ameyaondoa. Abasigaye bari yemera bari huduhuka igice. Wale wanaoikubali amri ya 4 wakaikubali nusu. Ubwo ni ibitero bingahe? Yani ni mashambulio 3. Uwari we wese ukoze kimwe muri ibyo nta cyarushundi. Yeyote yule ambaye anafanya mojawapo katika hayo ni mwenzake na ndugu yake aliyefanya lingine. Wote ni waharifu. Sibyo? Uwavuga ngo arakwica arashe mu mutwe. Mtu akisema kwamba nitakuua kwa kupiga risasi kichwani, undi akavuga ati ngewe ndarasa mu mutima. Mwingine akasema nitakupiga risasi kifuani. Undi ati ngewe ndafata inkoni ngwicisha inkoni sinkurasa bwaba ari ubugome ariko ndagukubita inkoni kugeza umupfa. Mwingine akasema kwamba mimi sitakupiga risasi, takuwa ni kukuumiza, bali nitakuchapa fimbo mpaka roho iishe. Umwishi mwiza yaba ari uwuhe? Nani muuaji mzuri katika hao? Nikubaza, umwishi mwiza yaba ari uwuhe? Wewe unayetaka kuishi, kama hutaki kufa, ntawe wahitamo muri abo bose. Muuaji mzuri katika hao? Hakuna mzuri. Isabata ho wanyurira hose uri kuyica nta bwiza bwawe. Popote pale unapoweza kupitia kwa kuivunja sabato, hakuna uzuri kwako. Izaba ikimenyetso cyo bita signe de demarcation, abantu bayiha agaciro niwo zaba amasaha yayo 28. Itakuwa ni sabato ni ishara. No kuyica dunia inatakiwa iheshimiwe katika saa zake zote 24. Satani azarwanya isabato byimhariye. Shetani atakabilia sabato kabisa. Kamwumvere ibitero bye ukagamije. Sikiliza lengo lake hasa. Je m'opposerai au dessein de Dieu. Nzarwanya imigambi yose y'Imana. Nitapinga makusudi ya Mungu, mipango ya Mungu yote nitaipiga. Sinzi ko mubyumvishije. Nzagira hivyo. Ikintu cyose mugambi Imana ifitiye umuntu Satani ati ngewe nzagira nte. Shetani amejipanga kuwa kinyume na kila kusudi jema la Mungu kwa mwanadamu. Nicho gituma Imana ivuga ijuru, Satani agakundisha abantu isi. Ndio maana Mungu akizungumza mbingu, Shetani yeye anawapendesha, anawafanya wanadamu wavutwe. Imana yavuga agaciro k'isabato, Satani agashira iki cyumweru. Mungu akisema usamani na uzuri wa sabato, Shetani yeye anaweka Jumapili. Yavuga amategeko 10, Satani akavuga amategeko y'abantu. Akisema amri 10, Shetani yeye analeta amri za wanadamu. Imana yavuga urukundo, Satani akazana urwango. Mungu akileta upendo, Shetani analeta chuki. Igihe Imana ishaka ubumwe, Satani akazana amacakubiri. Wakati Mungu anataka umoja, Shetani yeye analeta mafarakano. Igihe Imana ishaka umugabo n'umugore bumvikana, Satani akazana umwiryane mu muryango. Wakati Mungu anahitaji mwanaume na mwanamke waelewane, Shetani yeye analeta kutoelewana ndani ya familia. Imana ikabwira abana ngo kubaha ababyeyi nimwe harimo umugisha, yarangiza ababyeyi akaba aribo bubaha abana. Mungu anasema kwamba watoto watiini wazazi, Shetani analeta wazazi watiini watoto. Mugihe Imana ivuga ati gukoresha amaboko nibyo byiza, Satani atubunebwe niyo mahirwe. Mungu anasema kwamba tumikeni ishi kwa kufanya kazi, Shetani anasema uzembe ndio jambo
jambo jema. Imana yavuga ati rya kabiri ku munsi, Satani ati muryagagure niho biba biryoshye. Mungu akisema kwamba kuleni mara 2 kwa siku, Satani anasema kwamba kula tu ndio jambo jema, imradi unaacha chakula. Nicyo gituma aravuze ati ngewe nzarwanya iki? Amesema Shetani amejipanga kwamba mimi nitapinga kila kusudi jema la Mungu, nzarwanya umugambi w'Imana, atapinga mapenzi ya Mungu. Je dirai message à ne pas tenir compte du mémorial du Seigneur. Nzafasha abayoboke banje kutubahiriza urwibutso rw'Imana. Nitawasaidia watu wangu kutoti hata kidogo siku ya ukumbusho wa uumbaji wa Mungu. Dans le 7e jour de la semaine, ari wo munsi wa karindwi w'cyumweru, ni siku ya 7 ya wiki. Je montrerai ainsi au monde que le jour béni et sanctifié par l'Éternel a été changé. Nzereka ab'isi yose yuko uwo munsi w'ikiruhuko Imana yejeje waje nyuma guhinduka. Nitawaambia wanadamu kwamba hiyo siku iliyotakaswa na Mungu sasa imebadilishwa. Mbese harya ubu turi kuvuga ubutumwa bwa Malayika wa kangahe? Sasa tunazungumza ujumbe wa Malayika wa ngapi? Ukuyoboka ibi nibyo byitwa kuramya inyamaswa. Kufuata hayo ndicho kinaitwa kumsujudia mnyama. Le souvenir de ce jour ne servira pas dans la pensée des hommes. Kwibuka uyu munsi ntabwo bizongera kuguma mu bitekerezo by'abantu. Yani Shetani amekusudia kufuta kabisa kumbukumbu ya siku ya Sabato katika akili za wanadamu. Igihe bavuze ngo mu minsi 6 yukora, ahubwo abantu mu minsi 6 bazanebwa. Anasema siku 6 fanya kazi. Shetani anasema siku 6 zembea. Abenshi bazajya bibuka kwitegura Isabato mu gice cya kabiri cy'umunsi wo kuwanyuma. Wengi wanakubali kumfanya maandalizi ya Sabato siku ya Ijumaa, na yenyewe nusu yake masaa ya kuelekea jioni. Nicyo gituma benshi bagera mu Isabato bakageramwo bakesheje kandi bakabona batinze kuhaba. Wengi wanaingia ibadani siku ya Sabato, wanakuja mwishoni, alafu wanaona tena ibada imechelewa. Wanakuja kwa kuchelewa, alafu wanaona pia na ibada imechelewa kuisha. Mwiduka ntarambirwa? Dukani hachelewi na wala hachoki wateja. Kwishuri ntihamuvuna? Shuleni huko anapenda sana na anafurahia. Mukavayo ariko ubona burangiye vuba? Katika ndoa na harusi anapenda, anaona mambo yanaisha haraka kwa sababu alikuwa anafurahia kuburudika. Ariko mu Isabato akabona wayoboye gahunda yayitinzije. Lakini siku ya Sabato naona mwenyekiti wa mkutano amefanya mambo yaende, amekawia sana, yani ameenda kizembezembe. Ubwo rukuramya cyakiyo unamchelewesha, unaabudu joka. Kutishimira Isabato ni kimwe cyo kunezeza Satani. Kutofurahia Sabato ni kumurafurahisha Shetani. Yepfara ko mirati chini wanaendelea maana. Je refacerai derrière mémoire, nzayihanagura mu bwenge bwabo. Nitaifuta katika kumbukumbu zao. J'instaurerai à sa place un jour qui ne porte pas les empreintes de Dieu. Nzashyira hagaragara umunsi utariho ikimenyetso cy'Imana. Nitaweka bayana au nitainua siku ambayo haina muhuri wa Mungu. Un jour qui ne soit pas un signe entre l'Éternel et son peuple. Umunsi udafite ikimenyetso hagati y'abantu y'Imana n'abantu bayo. Siku ambayo si ishara ya Mungu kati ya Mungu na watu wake. J'inciterai ceux qui acceptent ce jour à lui conférer la sainteté attribuée au 7e jour. Nzatuma barubahiriza icyumweru babiha agaciro nko Isabato. Nitafanya wale wanaoitii Jumapili waiheshimu kana kwamba ndio Sabato. Ndashaka kubabaza uyu mugambi wa Satani uri kugerwaho mu isi? Je, kusudi la Shetani duniani limefikiwa? Nadhani limeshafikiwa. Par l'intermédiaire de mon subsidi, je me glorifierai moi-même. Igihe nzaba ndi gutuma icyumweru gihabwa agaciro, azaba ari ngira ukogezwa ku isi. Wakati Jumapili takapoinuliwa, Shetani anasema nitakuwa ninatukuzwa mimi mwenyewe. Ngwiki? Yaani kuitukuza Jumapili ni kumtukuza mwenyewe nani? Ni hubahirizwa iki? Yaani ninge uzaba ningize nti ikiheshimiwa, Shetani ndiye atakuwa ameheshimiwa. On célébrera ce jour de la semaine. Ubwo munsi uzahabwa agaciro w'icyumweru. Siku hiyo ya Jumapili itainuliwa. Et le monde religieux acceptera cette contrefaçon du 7e jour. Kandi si yose yiyobokamana izabyakira nk'umunsi wa karindwi. Na ulimwengu wa Kikristo utakubaliana na jambo hili kana kwamba ni kweli. C'est là pour lui le vrai sabbat. Isi yose izabona ariyo icyumweru ariyo Sabato y'ukuri.
dunia yote itaitambua Jumapili kama sabato ya Bwana. Par la violation du sabbat institué par Dieu, ubwo abantu bazaba batangiye gukandagira isabato yashyizweho n'Imana, watu watakapoiharibu sabato iliyowekwa na Mungu, j'arriverai à jeter la discrédit sur la loi divine, ubwo nzaba ntesheje agaciro amategeko yo mu ijuru. Nitakuwa nimepoteza umuhimu wa amri 10 za Mungu. Ubwo abantu bazaba bari kwiciki, watu wanapoivunja sabato, ubwo nzaba ndi gutesha agaciro, atakuwa na haribu na amri zingine. Ces paroles un signe entre moi et vous et vos descendants. Iri jambo rivuze ngo ikimenyetso hagati yanjye n'abazabakomokaho. Neno hili linalosema kwamba ni ishara kati yangu na nyinyi na uzao wenu. Je les appliquerai au jour de l'époque que j'instituerai. Ibyo nzabishyira ku munsi nzashyiraho ukiruhuko. Nitabadilisha maneno hayo, nitayafanya yasaminiwe siku ya Jumapili. Ainsi l'univers m'appartiendra. Ubwo nibigerwaho bityo isi zabibaye yanjye. Ikiwa hivyo basi dunia itakuwa imegeuka kuwa mali yangu. Malayika wa mbere ati nyabuna muramyi yaremye ijuru niki? Malaika wa kwanza msujudie na aliyeziumba mbingu na nchi na dunia na bahari na chemchemi za maji. Satani ngo nibaruhuke icyumweru isi yose zabibaye. Shetani anasema kwamba watakapoitunza Jumapili basi tayari dunia itakuwa ni mali yao. Signe, ikimenyetso, neno ishara. Je ferai de l'observation du 7e jour un signe de désobéissance envers les autorités de ce monde. Nzahinduka mvuge ngo abaruhuka umunsi wa 7 ni ikimenyetso cyo gusuzugura ubutegetsi bwo kwisi. Nitawasingizia kwamba watu wanaoitunza sabato wenyewe kwa kufanya hivyo ni kosa la kuzalau amri na mamlaka ya kidunia. Ruvuga ngo isi yose izatuma icyumweru kigira agaciro kandi abategetsi bo kwisi bazagira bate? Bazabyubahiriza. Dunia nzima itaisamini Jumapili na viongozi wa dunia watakubaliana na hilo. Kandi umuntu wese uzaruhuka isabato azaba ari kimenyetso cyo gusuzugura ubutegetsi bwo kwisi. Na kila mtu atakaye itunza sabato itaonekana wazi kwamba ataangaliwa yani kama muasi wa serikali. Les lois humaines seront si draconiennes qu'on n'osera pas observer le sabbat. Amategeko y'abantu azahinduka gacamutwe ku buryo abantu batazongera kubahiriza isabato. Yani amri, anasema sheria za kidunia na zizahinduka gacamutwe mbese, yani zitakuwa ni za kunyanyasa kiasi kwamba watu hawatasubutu hata kuitunza sabato. Abantu bazahahamurwa no kumenya neza ko utumviye iteko ry'isi yabizira kugeza ubwo isabato ari izasigara iri guta agaciro. Yani watu watainua sheria za mamlaka ya kidunia mpaka pale ambapo watu wataogopa kukubaliana na sabato kwa sababu mamlaka za kidunia zimeipinga. Basi hapo sabato itakuwa inaendelea kupoteza thamani kwa sababu inapingwa na mamlaka za kidunia. De peur de manquer de nourriture et de vêtements. Uko bizagera igihe umuntu azamenye neza ko naruhuka isabato bizamunyaga ibyo kurya n'imyambaro. Yapo mambo ambayo watu wataogopa kwa sababu ya chakula, sababu ya maisha, kwa kuhofia kwamba masuala hayo yanaweza yakaathiri maendeleo yake. Watu wataiogopa sabato. Ibihembo, mishahara, kudepoza usaba kazi, namna ya kwenda kuomba kazi, kuzuza ibisabwa kuri uwo munsi akaba ari uhembwa menshi. Yani kufanya kazi siku ya sabato ndipo ulipo hela nyingi. Imirimo myiza irimo ishema, kazi nyingi ambazo ndani yake zina heshima. Abashaka abakozi, wanaotafuta wafanyakazi. Kuruhuka isabato kizaba ikimenyetso gituma umuntu atabona ibyiza ashaka ku isi. Kutunza sabato itakuwa kigezo cha kunyanyaswa na kuonewa. Kandi umuntu muri we azaba afite ya nyota yiki, na ndani ya mtu atakuwa na kiu cha kutaka kutajirika bado. Mbese izaba ikimenyetso cyubahirizwa n'abashaka ubukene n'ubuhanya ku isi. Itakuwa ni ishara ya watu kwamba kutunza sabato ni kuchagua umaskini. Abadafite isabato mu mutima rero, wale wasiokuwa na sabato ndani ya mioyo yao, bameze nka Danieli Babuloni, ambao si kama Danieli huko Babeli. Iyo bazaba bari kure y'ibyo bizera, huko watakuwa mbali sana na imani, bari kure y'ababazi, wakiwa mbali sana na watu wanaowafahamu. Amaza kinze nta wuzi uri gukora n'utari gukora, majumba yakiwa yamefungwa, hakuna kila mmoja yuko ndani, hakuna anayemjua anayefanya kazi au ambaye yuko hafanyi. Ubyica muri kumwe ntazabinanirwa ari kure yawe. Yule anayevunja sabato mkiwa pamoja akiwa peke yake ataiharibu zaidi. Wa muturage wisi we,
Hebu mkazi wa dunia. Hari iki? Kuna hofu. Kandi hofu sana. Kuna mtego. Kandi kuna mtego. Kuna shimo, kuna mtego. Para community. Naendelea kwa chini. Yasiniro monde en transgressant la loi divine. Abizera bazifatanya n'isi ngo bica amategeko. Washiriki na walimwengu watajiunga pamoja kwa kuasi amri za Mungu. Ndagira ngo ntange icitegerereza hangaha. Nitatoa mfano hapa. Haguruka. Simameni wote watatu hawa tuone. Ngaho nibahagare hano imbere. Simameni hapo mbele. Na Robert niyongeremo. Tumuone mtu wa nne hapo. Ibi nshatse kubereka neza ibintu bibiri. Nitawaonyesha mambo mawili hapa. Aba bose ntacyo badutwaye. Watu hawa hawatu asili chochote. Kuko buri bose nta ufatanye n'undi. Bari kumwe ariko buri wese yerekeje mu bye. Kila mmoja mnaona kwamba hawana mnyororo ulio waunganisha. Ngaho buri wese nabafate mwebwe. Ngaho muwafate. Aba bose. Mwagura amaboko muwafate. Ntabwo twakagera. Kila mmoja shukuru bafata bangahe? Ni umwe. Hapa ametoa mfano kwamba kila mmoja hapa walipo wazingire huu mkutano, kila mmoja atafute kuwazingira mwenyewe, lakini imeonekana kwamba kila mmoja kienda kwa ubinafsi wa kuzingira peke yake hatafanyaje, hataweza, si ndio? Ngaho nakabyinaza nawe hagara. Wanaongeza nguvu, wanaongeza idadi ya aba kubongera ntacyo babatwara mwebwe. Kuendelea kuongeza idadi ya watu ambao hawana mshikamano haina shida. Abantu batenda gufatana ntacyo batwaye isi. Hawa watu ambao hawana mshikamano hata kidogo hawawezi kuizuru dunia. Umwe nico nibo bugira icyo butwara isi. Umoja ndio unaoweza kuizuru dunia. Ngaho nimufatane. Basi jengeni umoja. Wewe fata kaboko tunakumbatiana, shika mkono. Bari yongereye? Wameongezeka. Mufata benshi? Uwakongera abandi? Hivi walivyo. Sasa wakitaka washike watu, wanaweza wakashika wengi. Wakisema kwamba kila mmoja sipite humu katikati wawashike. Ikizayo disi mu kinyoma n'ubumwe, nikizatsinda isi mu kwizera n'ubumwe. Sikiliza. Kitakachoweza kuipoteza dunia katika uongo ni umoja wa waongo, na kitakachoweza kuiokoa dunia ni ukweli na mshikamano wanaoitetea nini? Kweli. Hano baravuze ngo rekuwa yasiniro monde. Yani wizera bazabanza bifatanye n'isi. Wakristo kwanza watajiambatanisha na dunia. Murabyumvishije? Bazagira bate? Ni Wakristo watajiambatanisha na dunia. Reka rero mu butumwa bwa Malayika watatu barangira uko imeze. Tuone katika ujumbe wa Malayika watatu panasemaje. Mu 1844 Malayika wa gatatu aratangiye. Malayika watatu ameanza sasa. Murarambi uyu mwana ngiye ko ngihagaze. Aha muhumve neza. Kuko ni ukwiga. Sikilizeni vizuri hapa tunajifunza. Malayika wa gatatu atangira na Yesu yinjira hera cyane. Malaika watatu anaposhikamana na Kristo kwa wakati na ingia patakatifu. Icyo gihe inyamaswa yari yaramaze gukomera ku ruguma rwica. Mnyama alikuwa amekwisha kupata jeraha la mauti. Nyuma baadaye mu 1929 mwaka 1929 inyamaswa yakize uruguma ruyishe. Mnyama alipona jeraha la mauti. Muri uko gukira uruguma rwayishe, katika kupona jeraha la mauti, ubwo yari ishubijwe ubushobozi kuri leta no kumyemerere cyangwa se amadini. Ilikuwa upapa ulikuwa umeruhusiwa au mnyama ulikuwa umeruhusiwa uwezo kwa madhehebu na kwa serikali kuyahuza, kuunganisha vitu hivyo. Ndi kuvuga ibyahishwe 13 uhereye ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 8. Hapa anazungumzia Ufunuo sura ya 13 fungu la kwanza kuendelea mpaka fungu la 8. None aho ngaho hapo haratubwira ngo ikiyoka kihaya nyamaswa ubutware bwacyo
mnyama joka akampa mamlaka yake huyo mnyama, ngo n'ubushobozi bwacyo n'intebe akampa yacyo. uwezo na kiti chake cha enzi. Nyuma Kwa hiyo baadaye abari mwisi bose baramya cya kiyoka, watu wote wa duniani wakamsujudia yule joka. abari hehe Duniani wote wakamsujudia yule joka. Nyumva ngo bayoboka ya mabwiriza yacyo, wakati na kuheshimu maagizo ya joka, ngo kuko gishoboye gufata ubutware bwacyo bukagiha ya nyamaswa, kwa sababu imeweza kuchukua mamlaka yake na kumpa yule mnyama. Kandi mwibuke ko, kumbukeni wazi kwamba yuko Satani yagiye kuvuga ngo nibamuramye. Satani anaposema wamsujudie, anyurira hahandi yanyuriye kuri Yesu mu butayu, anapitia pale alipopitia wakati alikuwa anataka kumrubuni Yesu jangwani. Bwa mbere yazanye iki? Kwa mara ya kwanza alileta nini? Kama mnakumbuka, alileta chakula. Yazanye ibiryo, alileta chakula. Dukunda kurya, si tunapenda kula jamani? Satani nazana ibiryo ngo umfukamire, ari ubisigaranye wowe ushonje. Shetani akileta chakula wakati cha kwako kimeisha, kimebaki, aliyebaki nacho ni shetani, na manunuzi ni kumsujudia. Cha kabiri yamujyanye, cha pili alimpeleka kwenye mlima mrefu sana. Amuyobya yitwaje iyobokamana ryo kwigerezaho ngo simbuka, abamarayika baragira bate? Ni juu ya hekalu, juu ya mnara wa hekalu, akamwambia ruka jirushe chini, malaika watakudaka. Akamdanganya kupitia maandiko. Ubwo ashize imbere ya Yesu ni myizerere ipfuye. Heshima aliyokuwa ameweka mbele ya Yesu ni kuamini potofu. Umutego uheruka, mtego sasa, amujyana mu musozi muremure kandi munini, akampeleka kwenye mlima mrefu sana tena mkubwa, amwereka imigi yose yo kwisi, akamuonyesha miji yote ya duniani n'ubwiza bwayo na uzuri wake. Mbese ubwo muri kwibwira ngo icyo gihe hari hariho Amerika? Kipindi hicho unadhani Amerika ilikuwepo? Murazi ngo uko Israeli buno yubatswe niko hari yubatswe? Unadhani jinsi ambavyo Israeli imejengwa sasa hivi ilivyoendelea haikuwa hivyo kipindi hicho? Ubwo yaramujyanye mu buhanuzi umwereke ubwiza bw'isi, alimuonyesha unabii wa dunia yote katika miaka yote. Ni nziza, isi ni nziza, kubaje bayibona kujamona nziza, angalia kabisa imepambwa vizuri. Aramubwira ati nukuri bira byose nabiguha. Akamwambia kwa kweli vyote hivyo anaweza kukupatia. None ibyo byose Satani azabihande. Mambo hayo yote Shetani atamkabidhi yule mnyama. Noneho duse rero niyo mpamvu nahagaritse abantu batanu. Ameweka watu watano hapa kugira ngo isi yongere igire imbaraga, ili dunia iweze kuwa na nguvu. Ni ngoma ngo ya nyamaswa ikiri uruguma rwagize rute, ni lazima yule mnyama apone jeraha la mauti. Ni ngombwa ngo isi yose yongere iyoboke ubupapa. Ni lazima dunia yote iweze kwenda nyuma na kusujudia upapa. Ni ngombwa ngo abategetsi bose bo kwisi bamuyoboke. Ni lazima viongozi wote wa duniani watii. Ni ngombwa ngo imyizerere yose yo kwisi imutegeho inama. Ni lazima njia zote za kuamini ziende kwa papa. Awe mshauri mkuu. Intebe yayo ni yihe? Kiti chake cha enzi ni kipi? Uriya muri kureba na amashuri. Hapa ameanza sasa kuwapanga hawa watano. Ule wa mwanzoni kabisa ni masuala ya elimu. Uyu ni ubuzima. Huyu ni masuala ya afya. Hiyo ni dunia, anaipanga mipango, anaipasua pasua. Uyu ni ubutaka n'ubuhinzi. Huyu ni katika masuala ya kilimo. Mwakurikiranye neza? Ngaho muri kubara ngwiki? Vimekuwa vitatu tayari. Cha mbere ni iki? Masuala ya elimu. Nguna kazi n'amashuri. Elimu duniani yani. Kazi na nini na elimu. Wa kabiri ni iki? Mambo ya pili ni masuala ya afya. Ubwo nukwivuza, nugucuruza imiti, nukuyirema, yarangiza nuko. Yani hiyo ni magonjwa, ni matibabu yake, ni teknolojia ya kutengeneza dawa, vyote mvitafute pale. Uyu ni iki? Uyu naye ni kilimo. Nuguhinga. Ni kilimo. Uyu ni ubworozi. Uyu naye ni mifugo. Uyu ni imyemerere. Uyu naye ni masuala ya imani. Ibi byose nibyo Satani agize ati ateruye, vyote Shetani anaviinua abishyira mu maboko ya nyamaswa na kuweka katika mikono ya yule mnyama. Mwese mwabibonye? Mnaona kwamba mambo haya tayari ya Shetani amewatega watu. Uko wowe naho utuye n'ibyo urimo ntacyo wakora utanyuze kuri abo.
Popote pale ulipo uweze ukaishi bila kuhitaji haya ni mahitaji ya kawaida ya kila mwanadamu. Ibi ni bwo buzima, nicyo cyerekezo. Noneho burya hejuru ya rwarwo hari iki? Yani haya ndio maisha. Lazima utahitaji elimu, utahitaji afya, utahitaji chakula, utahitaji mifugo, utahitaji imani. Noneho ku bantu bakurikirana, ndagira ngo ntabwo biri bungore hari wenda kubivuga mu gitabo nshaka gusoma ngo nibura ngerageze kuvugaho bike muri kino gitabo cyitwa ibyakozwe mwicare ngaho page yacyo y'ijana aya 98 haranditse ni igitabo cyitwa ibihamya umuzingo wacyo wa mbere, ni shuhuda ya kanisa. Reka ababwira Abongereza. Ni shuhuda ya kwa kanisa, kitabu cha pili ukurasa wa 51. Noneho muri iki gitabo ni kitabu cha pili ukurasa wa 51 haranditse ngo Je vis venir une plus grande détresse que celle que nous avons connue. Nabonye haje amakuba akomeye tutigeze tumenya. Nilionyeshwa kwamba hatari kubwa ambayo hatujawahi kuijua inaujia ulimwengu. De grandes armées se livraient bataille et j'ai entendu le fracas des canons. Nabumvishe ingabo zikomeye. Nilisikia majeshi makubwa akiingia vitani. Zisembuye intambara. Yakiingia vitani. Maze numva guturika kw'imbunda ziteye ubwoba. Nikasikia milio mikubwa sana ya silaha. Le choc des armes. Maze numva kumburana kw'intwaro. Nikasikia milipuko mikubwa sana ya silaha. Aho nihutira avuga ngo le soro était couvert de blessés de mort. Isi yari yuzuye inkomere n'intumbi. Dunia ilikuwa imefunikwa na majeruhi na maiti. Des familles étaient plongées dans le désespoir. Imiryango myinshi yari mu bwihebe. Samahani kidogo. Nadhani Waingereza tumewapoteza. Okay, asante afadhali. Ni shuhuda ya kwanza ukurasa wa 260 mpaka 264. Asante sana. Nadhani hapa mtapata sasa. Noneho ahangaha temwanyaje ya mbere 261. Endelea. Imiryango yari yaguye mu bwihebe. Wowe ndavuga icyongereza ugashakira mu kinyarwanda ubwo turahura. Komeza. Imiryango yari yaguye mu bwihebe. Familia za watu zilikuwa zimeingia katika kukata tamaa. Abandi benshi watu wengi sana bari mu bukene buteye ubwo, walikuwa katika umaskini mkubwa sana. Ubu hariho imiryango itagira gitabara. Kuna familia nyingi ambazo hazina msaada. Kandi ibyo bizakomeza kwiyongera. Na mambo hayo yataendelea kuongezeka. Intambara ziri kubicikisha. Vita zinaendelea huku. Intumbi ni nyinshi. Maiti ni wengi, waliokufa ni wengi. N'ubukene nabwo buri kwiyongera. Na umaskini nao unaongezeka. Mbese ubwo muri kumva imperuka uko bamwe bayizi ariko iri? Je, mnasikia kwamba siku za mwisho watu wengi wanavyovielewa ndivyo ilivyo? Wengine wanajua tofauti sana. Noneho kubw'ibyo nabonye mu maso habenshi hahindanye. Niliona katika nyuso za watu wengi kumeharibika kandi harangwa no gusonza. Na kulikuwa na dalili za njaa. Ubwoko bw'Imana bugomba gukanguka. Watu wa Mungu lazima waamke kugira ngo agahe gato bafite bagakoreshe mu kura kwizukuri. Ili na muda mfupi walionao waweze kuutumia kwa kueneza injili. Kuko ntabwo bigitinze. Kwa sababu muda ni mfupi. Nabonye amakuba. Niliona shida. Mbona imibabaro. Niliona shida na mateso. Maze mbona n'inzara mu gihugu. Nikaona na njaa katika nchi. None Satani afite mwanyunguki. Shetani ana faida gani katika hayo? Mu makuba, katika dhiki, no mu nzara, katika njaa, no mu mibabaro, na katika mateso, Satani cherche à tenir le peuple de Dieu dans une action. Icyo Satani ari gushaka muri ibyo ndiko ari bitatu. Mambo ambayo Shetani anataka katika mambo hayo matatu kugira ngo ab'Imana be kugira icyo bamarira Imana yabo. Ni ili watu wa Mungu wazubai wasiwe na cha kumfanyia Mungu katika kipindi. Ngongo iki? Ni ili watu wa Mungu wazubai wasifanye kazi. Bahugire hehe?
bahugire mu makuba, wahangaikie dhiki, bahugire mu mibabaro, wahangaikie shida, wahangaikie pia bategwa ubwoba n'inzara, wawe na hofu ya njaa, maze be kugira icyo bagira bate, ili wasiweze kumtumikia Mungu, be kugira icyo bamara, wasiwe na faida yoyote kwa Mungu. Buri wese yibaze uko ari burye, kila mmoja anafikiria nitakula nini, uko arangiza inshingano ari wenyine, atamalizaje, atatimizaje wajibu akiwa peke yake, ukuntu ataba kure yiwe kandi aho bitameze neza, atakaaje mbali na nyumbani wakati hali ni ngumu ya maisha. Abantu bazahugira muri utwo, watu wataendelea katika masuala hayo, kuko Satani aziko kutegereza Yesu no kumutebutsa bijyanirana, azakenera ko mutegereza ariko batagira bate. Shetani ni mjanja sana, anajua kwamba kumsubiria kujiandaa kurudi kwa Kristo vinaambatana na kumharakisha, na kumharakisha ni kueneza injili. Kwa hiyo wakizubaa kutoeneza injili watakuwa hawana maandalizi. Arampeshe de répandre la vérité afin qu'il soit pesé et trouvé trop légère. Satani ashaka ibintu bikurikira. Shetani anataka mambo haya yafuatayo. Abantu batumbire bira bintu kora bitatu. Watu wafuate mambo haya matatu. Amakuba, kwanza wazubaye kwa mambo haya matatu. Kwanza shida, mateso au dhiki, n'inzara na njaa, maze be kugira icyo bakora, na pia ili wasiweze kufanya chochote, bakora gukorera Imana, yani kumtumikia Mungu kwa jambo lolote. Azababuza gukwirakwiza ukuri, atawazuia kwa kueneza ukweli wa injili. Kuko nibadakwirakwiza ukuri kandi bagira icyo bakorera Imana yabo, bazashikwa ku munzani basangwe badashyitse. Shetani anajua kwamba wasipomtumikia Mungu wao na kueneza injili, basi watakapopimwa watakutwa wamepungua. Uyu mwetu kuziriki wawe, hii bidii nayo kufanya ukae nyumbani kwako, yarangiza ntugire icyo marira Imana yawe, hakuna unachomtumikia Mungu wako, mu gitondo na nimugoroba, asubuhi na jioni, umwaka ukarangira, mwaka mzima unaisha. Intego ya Satani ni ukugira ngo nushigwa ku munzani uzasangwe utagize ute, kusudi la Shetani ni kwamba ukipimwa ukutwe umepungua. Zavuga batari kwa abaterana akisema, yani wale wanaoenda kwenye ibada, sawa, hapo yuko vizuri. Yarangiza abayatanga amaturo yabo ahafite manota 5. Kwa katika wale wanaoenda kwenye ibada pengine na 5%. Ababurira abandi afitemo amazero nka 3. Katika wale wanaoeneza injili kwa kuwaonya wengine ana 0 na 0 na 0. Yaba byashoboka ngo nibura izero ripime yarafite n'akazero gato. Ingewezekana labda na viwango vya 0 navyo viwepo, labda angekuwa na 0 zingine. Abantu benshi cyane bazasangwa batagize bate. Watu wengi sana watakutwa wakiwa watapimwa na kukutwa wamepungua. Binyuriye muri bya bindi bitatu byavuzwe ngo ubwoba, urwobo niki n'umutego. Kupitia yale mambo matatu ambayo yamesemwa kwamba hofu, shimo na mtego. Le peuple de Dieu doit prendre garde au signe des temps. Abitwa ubwoko bw'Imana bagomba kwita cyane ku bimenyetso by'ibihe. Wale wanaodai kuwa ni watu wa Mungu lazima wajali dalili za siku za mwisho. Ababyeyi bari hano babyaye kundi kwabona. Wazazi ambao wamezaa waliozaa watoto ninawaona hapa. Umuntu ufite inda y'amezi 9 biza azigihe yasamiye. Hapo wameenda kwa upande wa wakina mama. Je, mtu ambaye ana ujauzito pengine labda wa miezi 4 au 5, bakaba baramuhaye itarika azabyaraho, wakawa wamempatia tarehe fulani ambayo atajifungua, na mubyara we yaramuhaye invitation y'ubukwe, na binamu yake labda amempa kadi ya mwaliko ya harusi, yasengera ngo yabitarike yari yigiye yo kubyara ngo abanza ataho ubukwe. Je, anaweza kwenda chumbani na kumwomba Mungu kwamba hii tarehe kwa sababu ni ya harusi alafu ni ya kujifungua, Mungu nisaidie hii tarehe ya kujifungua iende mbele ili apate nafasi ya kwenda harusini? Nadhani hawezi kufanya hayo maombi. Ahubwo yasenga ngo cyamuha ubukwe bukigira akabanza. Anachoweza kuombea ni kuomba ili harusi ndio isogee mbele ili yeye ajifungue kwanza. None si maze guhaguruka ugiye mu bukwe yarangiza kumva igisekera gufashe, wavuga uti nta kibazo ndikomereza nishaka mubyariremo. Je, kama nainuka nyumbani naenda harusini alafu unapotoka mlangoni utungu unakushika, unaweza kusema kwamba acha niende tu, hata nikifika harusini nikijifungua huko haina shida? Ubwoko bw'Imana bugomba kwita cyane ku bimenyetso by'iki. Lazima watoto wa Mungu wajali dalili za siku za mwisho.
ndagira ngo aho ntabwo mvinda cyane. Le ciel tout entier est en état d'alerte. Ijuru ryose rirahangayitse. Mbingu zote zipo katika wakati wa maandalizi makubwa ya traverser le période dernier jour, turakwambukiranya iminsi y'imperuka. Tunapita katika hatari za siku za mwisho. Turi hehe? Tunapita katika hatari za siku za mwisho. Mais le plus grand danger est encore devant nous. Ariko akaga gakomeye cyane karacyari imbere yacu. Lakini hatari kubwa bado iko mbele yetu. Et cependant nous dormons. None kibabaje turanasinziriye. Lakini hatari ni kwamba bado tumelala. Ce manque d'activité des heures pour la cause de Dieu est effrayant. Kubona abantu nta mwete bafite mu gukorera Imana yabo, nabyo biteye ubwoba. Nabyo ubwabyo biteye ubwoba. Ni jambo la kutisha kuona watu wamedumaa katika bidii ya kumtumikia Mungu. Ngo iki? Ni jambo la kutisha. No kubona abantu mu by'Imana badafite iki? Nabyo kuona watu wamezembea katika bidii ya kumtumikia Mungu, nalo ni jambo la kutia hofu. Amerika iri kwiga uko ifata imyanzuro yo kwamamaza icyumweru. Amerika inaendelea na jitihada zake za kuitangaza Jumapili. Ulaya buri guhuriza imbaraga zabo hamwe kugira ngo babone ukuntu bazayishigikira. Ulaya unaunganisha nguvu zao pamoja ili waweze kusupport Jumapili. Mwisiri mu karyisi harimo iterambere riteye ubwoba rituma umuntu wese aboneka hari hose. Katika maendeleo ya dunia ya utandawazi, kila mmoja kumuona ni jambo rahisi sana kwa sasa. Ibyorezo byo mu minsi y'imperuka biri gusatira buri munota. Milipuko ya magonjwa inaendelea kuripuka kila kukicha. Imana iri gufata imiyaga ngo nyabuna b'Imana babanze bashyirweho ikimenyetso cyayo. Mungu anashikilia pepo ine za dunia ili watu wa Mungu wautiwe muhuri wa Mungu. Icyo gihe nawe ubwawe gusa uhangayikishwe na papa ukurimo witwa kamere ntacyo umukoraho. Wakati huo wewe unababaika na papa, wakati papa mkuu aliyomo ndani yako ambayo ni asili ya upagani iliyomo ndani yako, ufanye jambo lolote ili ubadilike. Ni ngao papa yakubwiye ati nzasanga waramaze kwiyica ngewe nguhambe. Kana kwamba papa angekwambia kwamba nitakukuta wewe umeshajimaliza, kazi yangu itakuwa ni kukuzika tu. Mwakurikira ngine. Niyo mpamvu ngo turasinziriye uko kuburisha kanumwete mu by'Imana biteye ubwoba. Kukosa bidii katika mambo ya Mungu ni jambo la kutisha. Cet esprit mortel vient de Satan. Ibyo bitotsi byica biva kuri Satani. Usingizi huu nao huwa unatokana na Shetani. Il garde sous son contrôle les esprits des observateurs de sabbat non consacrés, les amène à se jalouser et à se consacrer mutuellement. Satani ni uri kugenzura abaruhuka isabato batamaramaje. Shetani ndiye anayewaangalia wale wanaoitunza sabato lakini ambao si waongofu. Batagize bate? Ni wale ambao Imana burundu si waongofu kabisa. Ni ugize ute? Batiyeguriye Imana. Abo bantu batiyeguriye Imana ni ugize ute? Shetani anawaona wale ambao hawajajiweka wakfu kwa Mungu. Shetani anawajua. Maza akabatera ibintu bibiri. Anawaingizia mambo mawili yafuatayo. Baje bavumana kandi bagirirana ishyari. Wao wanala asio kulaumiana, kumlaani mwenzako alafu na kuwa na wivu kati wao kwa wao. Ni uzatuma wivu wao kwa wao. Abantu bose batamaramaje bazagira ishyari. Watu wote ambao hawajajiweka wakfu kwa Mungu watakuwa na wivu. Kandi muri uko kugira ishyari, na katika wivu huo ndagira ngo mvugeho ibintu bitatu. Nitasema mambo matatu hapa. Ni umwijima. Kurasa ya Kiingereza ni 260. Twayibuze. Page 300 uko nibagera igihe abantu batazamaramaza muri cyage kizo ntambara ziri kubera ku isi. Watu ambao hawatatoa wakfu kwa Mungu wakati huo wa shida na hatari, bagahugira mu mibare iri ku isi arangiza bakabura umwanya wo gukorera Imana yabo, wakajikita katika shida na kulalamikia shida za dunia bila namna ya kumtumikia Mungu. Kandi bazaba bategereje n'ikiragazo gikomeye, wakiwa wamesubiriwa kabisa na dhiki kuu. Bizabyara ikirero, itawasababisha jambo gani? Kamwumva icyo bizababyarira. Sikilize jambo gani litatokea. Page 354 ni umuzingo wa 9 w'icyongereza. Katika kizungu ni gombo la 9 ukurasa wa 19 hadi 29. Aba bantu batari mu maboko y'Imana, batiza mu maboko y'Imana, ubwishyari no kuvumana bizaba bihagurutse. Watu wa Mungu kipindi hiki cha kuoneana wivu kitakapokuwa kimeinuka, na hicho cha kutupiana lawama,
Satani azagenzura ngo reka ngewe ninyurire mu bakristo baruhuka isabato ariko batihaye Imana. Na shetani atawapitia wale wa Kristo ambao hawakujitoa wakfu kwa Mungu. Maze ababwira ati wowe ujugirishe. Atamwambia mmoja kwamba uonea wivu mwenzako. Nawe juvuma bagenzi babo. Mwingine na walaani wenzako. Niko kazi nguhaye muri abo baruhuka isabato. Mimi nimekupa kazi hiyo katika hao wanaotunza sabato. Bitewe nuko wabagiyemo ariko ntiwamaramaza. Kwa sababu uko miongoni mwao lakini wewe si muongofu. Uri umukozi wanje uzabazazanye. Wewe ni mfanyakazi wa shetani utakao wakosesha amani. Sinzi ko mubyumvishije. Sijui kwamba hapa watu wameelewa. Urwobo rurahari? Shimo lipo. Mwisi ubwoba burahari? Duniani hofu ipo. Hari iki mwabonye giteye ubwoba? Mumeona nini katika swala la kuona hofu? Kuna hofu gani? Hari inzara? Njaa ipo. Hari imibabaro? Kuna dhiki. Hari n'amakuba. Alafu kuna shida. Ubwo umuntu muri we ndani ya mtu harimo ibintu bitanu bikomeye. Kuna mambo 5 mazito sana. Bihahamuye buri wese ambapo kila mmoja ameshikwa na hofu. Hari indwara, kuna magonjwa, hari impuha, kuna tetesi, hari intambara, kuna vita, hari ibihombo, kuna hasara. Mwakurikanye neza? Ndio. Ibyo bintu bihahamuye mwene muntu imbere burya hari iki? Hari ubwo haya mambo yamemweka mwanadamu katika hali tete. Ni birebana n'uyu mubiri byo bita exterior yawo. Ibyo ngibyo maze bigahahamuye. Haya yanayohusu mwili wetu yamemweka mwanadamu kuwa katika hali tete kabisa. Kubihunga neza nukumaramaza ugakorera Imana yawe. Kukimbia kupata maficho ni kumtumikia Mungu wako kabisa kwa uaminifu. Utamukorera umaramaje kama hautamtumikia Mungu wako. Satani akaba yakubonye akagutera ishyari no kuvuma abandi. Shetani atakuwa amekuona na atakutumia kwa kuwa na wivu au kuwa mtu wa kulaani wengine na kulaumu. Noneho reka nsome ayo magambo. Sasa tusome maneno haya. Ni bihano muzingo wa 3 mu Gifaransa. Ni Shuhuda hiyo ya 9 ukurasa wa 19 hadi 29. Noneho ni page 354. Nadhani wengine mmesikia ya kwenu. La vérité était proclamée dans le monde entier. Nabonye ukuri kubwirijwe mu isi yose. Nilionyeshwa ukweli umesambazwa katika maeneo yote ya dunia. La carte de ce servir le prédicateur fut ensuite remplacée par une autre. Nagiye kubona mbona carte yo kubwiriza isi yose ababwiriza bari bafashe mu ntoke isimbuwe nindi. Niliona ramani ambayo washiriki wahubiri walikuwa wameshikilia, waliiweka chini wakachukua ramani nyingine. Bari bafite ukuri babwirije isi yose. Walikuwa na ukweli wa kuihubiri dunia yote. Ngiye kuona mbona barongeye bayisimbuje. Akaona wale wahubiri wakaacha ile ramani wakachukua ramani nyingine. Nagiye kubona mbona bababwiriza carte ya kabiri bari bafashe yari ifite hamwe hafite umucyo ahandi hari umwijima. Hii ramani walioinua hiyo ni ya kwanza, ni ya pili. Ni ya kabiri. Hii ya pili waliokuja nayo, sehemu moja kulikuwa na nuru, sehemu nyingine kulikuwa na giza. Mwayibonye? Ifite ki? Sehemu moja kulikuwa na nuru na sehemu nyingine kulikuwa na giza. Fata inzu yawe bwite. Chukua nyumba yako binafsi. Ibyumba 5. Labda ni vyumba 5. Icy'abahungu, icy'abakobwa, icy'ibintu, n'icy'abashitsi, n'icyawe na saro. Labda ndo hivyo vyumba, kuna cha kwako, kuna mabinti zako, kuna vijana wako, kuna wageni wako, alafu kuna sebule na chumba cha vitu. Noneho kubw'ibyo ariko byose ntiwabishizemo amatara kwa bafite amashanyarazi. Yawezekana vyote haujaweza kuweka taa kwa wale ambao mna maeneo ya umeme. Mbese kwari mu wawe ahatari itara wahagendana ubwisanzure. Japo nyumba hiyo ni yako na ni unakaa humo. Je, pale ambapo hakuna taa unaweza kutembea kwa uhuru wote? Ninjoro ntabwo bishoboka. Usiku unaweza kutembea hivyo? Hari abantu bakiriye ubutumwa ariko hariho ibyumba byo muri bo batemeye ko byinjira mu itara. Wapo watu ambao walipokea ujumbe lakini wana vyumba ambavyo nuru ya injili haijaangazia vyumba vyao. Hawakukubali nuru ya injili. Abagore bato n'abakobwa ntibashaka ko iryo tara rimurikira imyenda. Wakina mama wadogo na mabinti hawataki nuru ya injili yaangazie kwenye swala la mavazi. Abagabo bakiri bato n'abandi bagikomeye ntibashaka yuko umuntu abaho yirinda umwenda nk'ubushita. Wana vijana na wanaume wengine wanaotaka uwezo hawahitaji kuepukana na madeni
kama vile mtu anavyojihadhari magonjwa. Icyumba cy'ubwoko benshi ntibashaka yuko gifungurwa ngo kimurikirwe. Wengi katika masuala ya ukabila ni chumba ambacho kimejaa giza, hawataki nuru ya injili yaangazie humo ndani. Mwakurikiranye neza? Je, tuko pamoja? Abakire ntibashaka guca bugufi ngo bumve ko baherewe impano yabo gutabara abo barusha amaboko. Matajiri hawahitaji kunyenyekea ili wajue kumbe Mungu aliwapa utajiri ili waweze kuwasaidia wasiojiweza. Abagabo n'abagore mu miryango yabo ntibashaka gukura ikizira mu ngo zabo, bashaka kubana nk'amabandi. Wanaume na wanawake hawahitaji kuondoa hila katika nyumba zao, wanaendelea kuishi pamoja kama paka na panya kwa kujifichana. Umuntu ari kugenda afashe ibitabo bye yaguze hano yujuje, ariko agiye kwimuka ngo ahunga babo. Mtu anakuwa na vitabu hivi, ananunua, anajaza, lakini akiwa na nia ya kusema kwamba ninatamani nihame ndugu zangu nisiishi nao. Batamurogeye ahubwo ari uko barusha gukomera akibwira ngo bazahora, agatinya gukira bamureba kugira ngo atazabaha. Wengine wanakimbia maeneo ya kwao ili wasiwe matajiri pale waweze kuwasaidia wenyeji wao. Kwa hiyo wanakimbia si kwa kuongeza kipato tu, bali ni kwa sababu hawana moyo wa huruma ili wawasaidie majirani zao. Ntabwo bari kumenya ubuhanuzi buvuze ngo badakunda niki. Hawajui unabii unaosema kwamba wasiopenda hata wakwao. Umusore arisirimura agasirimura n'umugeni we akibaga wase na nyina bamubyaye. Kijana anajipendezesha vizuri yeye na binti yake na mke wake bibi harusi, lakini anamsahau baba na mama waliomzaa. Nabonye bafite ikarite yari igiye imurikirwa hamwe ahandi hagasigara ari iki. Aliona wakiwa na ramani ambayo sehemu moja nuru, sehemu nyingine giza. Mbese birababaje cyangwa ntabwo bibabaje? Je, jambo hili linatia huzuni au? Le reste du monde était plongé dans les ténèbres. Nagiye kuona mbona hasigaye hisi hacuza umwijima. Niliona sehemu hili iliyokuwa imebaki ya dunia, sehemu nyingine iliyobaki imegubikwa kabisa na dunia. Notre guide me dit, wari unyoboye maze ahera karambwira ati, kiongozi wangu akaniambia hivi, ces ténèbres sont dit au fait que les hommes ont suivi leur propre voie. Uyu mwijima ubonye, giza hili ambalo unaliona, ikiuteye nuko benshi bikurikira inzira zabo bwite. Ni kwa sababu watu wengi wamefuata njia zao wenyewe. Ntabwo banyuriye muri za nzira z'Imana. Hawakupitia njia zile za Mungu. Kandi ubugorozi buravuze ngo ni mugoro inzira zande. Z'Uwiteka. Matengenezo anasema kwamba tengenezeni njia za Bwana. Mutunganye inzira ze. Mukasafishe njia zake. Imisozi n'udusozi bizagira bite. Milima na vilima vitasawazishwa. Kandi bibaya byose bizuzuzwa. Na mabonde yote yatajazwa. Ngo bivuze ngo abari hasi nibazamuke, walioko chini wainuliwe, n'abari hejuru cyane bamanuke, walio juu sana washushwe. Abantu b'Imana biyumvemo kuringanira imbere y'Imana kandi biyumvemo ubufatanye. Watu wa Mungu waone kwamba wote ni sawa mbele ya Mungu na waingiwe na wazo la kushikamana, kusaidiana. Byatewe nuko abantu bakurikiye inzira zabo. Imesababishwa na kwamba watu wamefuata njia zao wenyewe. Leur tendance au mal, mazi kwifuza kwabo kubi. Sasa tamaa zao mbaya. Hereditaire wakize, ibyo bakomora ku babyeyi babo cyangwa ibyo bakuye ku bandi. Ya kulisi au waliojifunza mitaani. Ibintu abantu benshi cyane batajya bibaza, mambo ambayo watu wengi huwa hawafikiri. Ni iryo jambo ryitwa ihererekanya murage. Ni jambo linalosema namna kulisi. Katuri abantu babonye nibura amapusi. Uduone watu walioona paka. Walioona waweke vidole juu. Ni bande bakabonye gakuze katazi gufata imbere. Nani aliyewahi kumuona paka ambaye amekuwa paka mkubwa hajui kushika panya? Mliwahi kumuona? Ninde wabonye aho bari kugatoreza? Ni nani aliyeweza kufika kwenye kiwanja cha mazoezi ya paka kujifunza kushika paka? Mwigirye inkoko harimo amashuri angahe yo kwigisha umushwi kwihisha? Je, mliwahi kuona kuku akiwa na kuna kipindi gani cha kujifunza mazoezi ya kujificha mwewe? Ndasubiramo ntabwo mvuze neza. Nikuvuga vuze. Anasema kwamba mwigi. Kumbe umesema yai. Mwigirye inkoko ndani ya yai ya kuku harimo ibyumba bingahe by'amashuri byo kwigisha umushwi ngo usohokemo uzi kwihisha?
Anasema kwamba ndani ya yai kuna vyumba vingapi vya shule ambavyo vitafundisha na kuelimisha kifaranga kije kitoke humo kikijua kujificha mwewe. Hivyo vyumba Ibyo binyurira umwo bigatuma ipusi imenya gufata imbeba itabyizi, inkoko ikamenya kwihisha itarabyize, nibyo bita ihererekanya murage. Hicho kitu kinachopitia ndani ya yai, alafu kuku anazaliwa akiwa na mbinu zote za kuku, ndivyo vinavyoitwa kulisi. Ina maana na mwanadamu anazaliwa ni hivyo hivyo na vya wazazi wake vile. Wowe wa mudiakoni we nawe mudiakoni kazi, niba nyoko yaribaga ibihaza mu rubibi nawe uziba amaturo. Ewe shemasi, ewe mwinjilisti, kama mama yako alikuwa naiba akifika kwenye mipaka ya watu, kwenye mazao hapa na hapa kuna mazao, alafu anavuta cha mwenzake, ni hindi, ni boga, ni nini, lakini anachukua vya wengine huku, na wewe utakuwa shemasi mwizi wa zaka na sadaka. Byanze bikunze umwijima uzazanwa nuko ihererekanya murage ry'abantu nibyo bakuye ku bandi bizakomeza kuba muri bo. Ni kwamba kulisi kitabia uliko kupata kwa wazazi au uliko jifunza mwenyewe vitaendelea kuwemo ndani yako. Niba so yarahishaga nyoko hagiye, ubwo nawe uzajuhisha abandi badiakona yo mwabitse. Kama baba yako alikuwa akimuficha mama yako anakokwenda, na wewe utakuwa unawanyima taarifa mashemasi wenzako ya pesa mlizokusanya leo. Nibi wanyu mwaramenyereye kuryana mutabwirana neza, mu nama uzahora uteza ibibazo. Kama kwenu hamuna upendo, nyinyi ni watu wa vurugu tu ndani ya kanisa au katika baraza, wewe utakuwa ni mtu wa uleta masuala ya kuvuruga wengine. Mbese ubwo muri kubona mukabona muri ikarita ya kabiri hari intambara hari amahoro. Katika hii ramani ya pili naona kwamba ni vita si amani. Rero turi kuzamuka umusozi Siyoni, niyo mpamvu batubwiye ngo tugomba kwiga. Hapa tunapanda mlima Sayuni, lazima tujifunze. Tugomba gukorera Imana, lazima tumutumikie Bwana. Kai tugahindura imico, lazima tubadilisha tabia. Mbese guhindura imico, umuntu muri kumva atagiye kurwana n'ibikomeye, ugiye kurwana n'imiterere yiwabo. Mtu anaenda kukabiliana na vita kali kwa sababu unaenda kukabiliana na asili ya kwenu, huko kwenye ukoo wenu. Je ntangara huwa ninashangaa sana iyo turi kuganira ngo bariko ngo abazungu ngo basuruzugura birabura. Unasema kwamba lakini wazungu wanawaonea wa Afrika. Ukumva urababaye. Unasikia ndani yako unahuzunika sana. Nawe mwahurira mu modoka ari mu Rwanda ukanga kwicara iruhande rwe. Na wewe ukikutana naye kwenye gari akikaa pale, wewe unaenda unakaa kule. None subwo nabwo aragusuzuguye. Hapo napo amekuonea. Cyangwa ahubwo nawe wisuzuguye. Au nawe mwenyewe umejizarau. None ho yaje mu Rwanda ari mu modoka nawe ujya winjiramo, ni wowe uri gutinya kumwicara Rwanda. Yaani mzungu ametoka, wewe unasema kwamba wazungu wanadharau wa Afrika. Sasa anapofika Afrika anakaa kwenye anapanda gari, na wewe mwenyewe ukimkuta ndani ya gari hutaki kukaa naye. Hapo mzungu naye amekudharau au umejidharau mwenyewe? Ubwo ntango wahagaze ku ntambwe y'isuzugura nawe bwite. Kuna sehemu na wewe umefikia sehemu ya kujidharau mwenyewe. Turicaye hano twese. Sisi wote tumekaa hapa. Jikoni na hahepfo. Hapa ni jikoni. Sibyo? Haindi nkono. Nani jiko ni moja hapa chini. Twese turarira hano. Wote mapishi ni hapo, kula ni hapa. Hari benshi turuburi ibyo turaturya iwacu. Wengine mtakula kila chakula ambacho sio chakula cha mazoea ya nyumbani kwenu. Sibyo? Kubwibyo. Kwa hiyo basi, mwese mwicaye aho. Hari wazanya gatebe. Wote mmekaa hapo. Kuna mwingine uwo basuzuguye ninde? Nani ambaye wamemuonea kwa kumkalisha hapo? Uwo mwazindukiye ninde? Kabla ya hayo, nyewe wenyewe mmekuja hapa, mmemtembelea nani? Aho mwaryamye. Baba sasiye nabi, mwisasiye nabi. Pale ambapo mmelala, kwa sababu nyewe si wageni wa fulani, wamewatandikia vizuri au wamewatandikia vibaya? Nyewe mlikuwa wageni wa nani? Ariko muravana ti. Endelea. Badufashe nabi. Alafu natoka hapo nasema najua kuko sana nyoko banduranyaga gusa. Ufanyia vizuri sana. Ubwo naho urahakura kwanduranya. Kwa sababu mama yako na baba yako walikuwa na ugomvi wa mara kwa mara, hapa unaanza kutafuta sababu ya kujenga ugomvi wakati wewe si mgeni wa fulani. Haraho numvishe ngo bababajwe ngo nuko ngo sinzi wigeze babwira ngo nabwirije umunsi umwe ahantu habiri. Yeye anatoa mfano kwake kwamba mtu mmoja alihuzunika kwa kusikia kwamba siku moja alihubiri
sehemu mbili kwa siku moja. Ubwo kuba ntari ndi kubwiriza ngo nindangiza Wampembe ubwo nari nungutiki. Anasema kwamba kama alihubiri sehemu mbili akahubiri hapa baadaye akahubiri na pale, na kama kila alipohitimisha kila hubiri akulipwa mshahara, nini kilichokuuma? Ejo naraya hitwa mu Rubaya. Jana hii alilala Rubaya huko Kongo DRC. Saa 5 nari ngezi wanje. Saa 5 ndo alifika nyumbani kwake. Saa 8 nari mpagurutse. Saa 8 ndo akawa ametoka huko. Nageza hano saa 1. Alifika hapa saa 1 za usiku na kitu kidogo. Ubwo hari mwishema. Je, nini amevuna humo? Amepata sifa gani? Murazi ngo ntabwo nari nkeneye kuryama wanje. Je, unadhani kwamba hakuwa na yeye anatamani kulala kwake akasinzia? Yarangiza ukuguru kumwe nkagushira iburasirazuba ukundi nkagushira iburengerazuba. Na yeye akajiachia kitandani akalala anavyotaka. Ariko siko byagize bite. Lakini hilo halikuwezekana. Bitewe n'iki nuko twamaramaje. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ni jambo tunafanya mbere yacu hari kivi kinini tuyatubona twarakererewe. Mbele yetu kuna kibarua kikubwa sana. Hivyo tunaona tunayo kazi kubwa bado kubwa mno. Tumechelewa sana. Bari basigaranye karita igiye muri kigwa hamwe kunywa amazi ashushe ni mu gitondo sawa. Yaani sehemu moja ya ramani yao ilikuwa imemulikiwa sehemu moja, mfano ni mfano unatolewa pale. Labda kwenye kuwa mwaminifu katika kunywa maji asubuhi ya moto sawa. Kuja kuryama ni mugoroba ukabesha abantu ngo ngumane bugiye kwira kandi ugiye kuryama saa 4. Unaenda kulala saa 4 unaimba kwamba kaa nami ni usiku tena. Kinyarwanda Kiswahili kinasema vizuri. Kiswahili kinasema vizuri. Wimbo wa Kiswahili unasema vizuri, umekaa vizuri. Ni tofauti na Kinyarwanda. Akaire kikinjira. Kuku anaingia. Igakomeza gutora ku. Inaendelea kudonoa. Akagarururuki. Yeye anafunga mlango. Yarangiza inkoko igafatwa itavunanye. Hapo mzee anamshika kuku bila hofu, bila usumbufu wote. Uko niko ubutunzi buheruka bw'isi buzatererwa. Hivyo ndivyo utajiri wa dunia utakavyorushwa. Kuko mu byahishuwe 17 katika Ufunuo sura ya 17 haranditse ngo uyu mugore yarafashe igikombe cy'izahabu, mwana w'igihugu, uwezo wa nchi, ubushobozi bw'amareta, uwezo wa serikali, n'ubukire n'ingabo, ni utajiri na jeshi. Mwakurikiranye neza? Ndio. Niki? Ni utajiri au ni pesa na jeshi. Iyo bavuze ngo bazafata ingabo bafate n'ubukire cyangwa se amafaranga babihiyo nyamaswa, nabo bongere baje inama yo kurwanya umwana w'iki. Watachukua pesa na uwezo wa jeshi liwezeshwe, alafu nao watampa yule mnyama. Bazagira bate? Bazarwanya mwana w'intama. Watapinga mwana kondoo, watafanya vita na mwana kondoo. Ariko mwana w'intama azagira ate? Lakini mwana kondoo atawashinda. Nija binshimisho. Ili jambo linaloniburudisha sana. Azagira ate? Atawashinda. Niwe mutwaro twara abatwara. Ndiye yeye ni Bwana wa mabwana. Ni umwami w'abana. Ni mfalme wa wafalme. Murakurikiranye? Yeye hili mnalielewa vizuri sana. Ni mutware? Ni mfalme wa wafalme. Bwana wa mabwana. Ni umwami? Ni Uwiteka nyiriki? Ni Bwana wa majeshi. Murabyemera? Mnakubaliana na hilo kwamba ni Bwana wa majeshi? Ntabwo yaba yiswe izina ribi. Yes, amepewa jina labda pengine baya. Dore uko bigiye kugenda. Angalia itakavyokuwa. Jewe ngiye kuba inyamaswa. Huyu anaenda kuwa mnyama. Huyu agiye kuba umwana w'intama. Huyu anaenda kuwa mwana kondoo. Ariko njewe ndi umutegetsi. Yeye ni tajiri, ni kiongozi wa serikali mwenye mamlaka. Wewe ni utwara abatwara. Yeye ni kiongozi, ni Bwana wa mabwana. Ni umugaba w'ingabo. Yeye ni Bwana, ni kiongozi, ni jemedari mkuu wa majeshi. Ni umwami w'abami. Yeye ni mfalme wa wafalme. Murebe rero muje muhumuka. Fungueni macho. Wanyonye. Sikiliza. Singukunda. Yeye anamwambia Bwana wa mabwana kwamba unajua sikupendi. Jewe ndi kubwira uyu. Singukunda. Yeye anamwambia huyu kwamba sikupendi. Ni byawe simbikunda. Na mambo yako siyapendi. N'abantu bawe ndabanga. Na watu wako siwapendi. Sasa kwa hiyo basi pa mafaranga. Nipe pesa. Mpe n'imbunda. Nipe silaha. Mpe n'ingabo. Nipe na jeshi. Maze nkurase kandi ndasera abayoboke bawe. Alafu nikupige vita kwa nikuue na niue watu wako. Ndashaka kwabaza. Niwaulize swali. Arabimpa. Je, ninaweza kumupatia? Singira uzu rero. Uweze kumpa mali ya kwenda kukushambulia. Ngiye gukora inama. Sina nyumba. Kandi uzantize sawa nzayikorera.
ninataka kufanya baraza na sina nyumba, na sasa uniazime chumba nyumbani kwako nifanyie baraza hapo. Ariko kuko ari wonkesha guhumeka no kurya, ariko nzanarye kandi mpumeke. Ubwo ngiye gukorera inama muri saro ye yo kumutera. Na nifanye baraza hii itakuwa na kusudi la kukushambulia, lakini hapo pia unihudumie chakula na vinywaji. Abari kwisa abanyabyaha barimbutse bazize kutagira ubwenge. Wenye dhambi kweli wanaangamia kwa kutokuwa na maarifa. Uwo Yesu ni umutwaro utwara. Yesu ni Bwana wa mabwana, bazahaguruka kurwanya umutware w'iki? Wabatware nuka kupingana na Bwana wa mabwana n'umwami wa na mfalme wa wafalme. Azajya ronza ubwo ngiye gutega rero bombe. Wanaenda kumtega bomu mfalme wa wafalme. Anawaona. Yarangiza ninda iteze. Anatega mabomu yake hayo. Ubwo kandi ari kundeba. Yeye anamuona. Ngaho nyura. Anasema pita hapa. Yarangiza agafata atyo. Akansindagira. Anampeleka pale kwenye mabomu yake mwenyewe. Aya mabomba arica nde? Haya mabomu yatamuua huyu ambaye ameyatega. Hivyo ndivyo walioko duniani waliofuata shetani na mnyama. Niho bazagira bate? Hawa ndipo atawashinda. Ubusaza n'ubukecuru n'udusore twahisemo kwihimana natwo twagiye guhagarara inyuma y'uyu. Vijana na wazee walioamua kumpenda Bwana wameenda kujificha nyuma yake. Cyakora kubabwira no kubabwira ngo ntimuhengeze urugamba ngiye kurwigwanira. Yeye atawaambia kwamba nyewe msichungulie, msiwe na wasiwasi, mimi naenda kupigana mimi mwenyewe. Jewe sintegwa imitego. Mimi hakuna naye nitega mitego. Nta nama benda gukora kwizingo naye kumenya ibyabaye. Hawatafanya baraza wala shauri lolote ambalo sitajua kinachoendelea ndani. Nta mbaraga bafite ntarekura. Hawana nguvu zozote ambazo siwezi kuziangamiza. Nimara kubona mufite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga mwuzuye nzabirekura ko ntacyo zizaba kibatwaye. Na mimi nitakapokuwa nimeona tayari muko tayari mumejiandaa vizuri, nami nitawaacha wafanye ya kwao kwa sababu hayatawazuru chochote. Nico gitumye bavuze ngo umwana w'intama azagira ate? Nabagize bate? Mungu atawashinda. Nabari kumwe nawe nabagize bate? Watawashinda. Ariko bashiki banje namwe bene data mubanze mwumvikiri hepfo. Lakini dada na kaka sikilizeni linaloendelea kwa chini. Bahamagawe ni walioitwa, batoranijwe, waliochaguliwa, bakiranutse, waaminifu, nao bazayinesha, nao watashinda. Mbese umurimo wacu nukureba inyamaswa cyangwa umurimo wacu nukwireba? Kazi yetu sio ya kuangalia mnyama, kazi yetu ni inyamaswa ruhangane na Kristo. Acheni mnyama kabiliane na Kristo. Imitego izanye dusabe Yesu ngo nyabuna turi mwisi yo kurya no kwambara, ariko duhe kuruhishwa amoko yacu inyamaswa yo kudutega majambere ngo tuyagwemo. Kama kuna hali ya mitego, tumwambie Yesu kwamba angalia na sisi tunahitaji kula na kunywa na kuvaa na mahitaji mengine, tukinge, utusaidie ili mitego ya mnyama tusidumbukie ndani kwa kutafuta maisha. Ntabwo mvuze ngo ubwo none ubwo leta yavuze ngo nibacenya katsi ngo muje gushaka ibyatsi. Si kwamba kama wamesema kwamba serikali imesema hatuhitaji nyumba za manyasi, basi nendeni nyewe mkatafute manyasi, hapana. Ahubwo inzu waruhiye yishake aho kuba mu nzu nziza y'umwenda. Nyumba ambayo umechoka ukapata ukajenga, itafute ijenge, lakini sio kutafuta nyumba nzuri ya deni. Mwakurike ngereza? Ndio. Iki ubaka inzu nziza nibyo, emera wigo mubwirirwe, kubali ujenge udundulize mpaka ufikie kujenga nyumba yako. Abasore mwisuzugura kazi mbese ryateye kumwe ni kazi nimugire muti. Vijana kunja shati, ingia kazini. Mukore aho kwirwa wiruka ngo wiruke misozi yose ushaka gushaka umwenda, ahubwo ngirute. Badala ya kukimbia benki na sakosi na kadhalika na vikundi kwa kukopa, kimbia milima kwa kutafuta vibarua, ufanye kazi ule kwa jasho lako. Buri shamba ngiri ucana makara, burutaka ngari ya ubumba matafari, irinde yuko amasaha yagene gukora yitwa 8 wicara uwo kurya gusa. Kama ni kuchoma mkachoma, kama ni kufyatua tofari fyatua, kama ni kungoa mawe ngoa. Jitihadhari masaa 8 ya kufanya kazi yasipite hujaandikisha kazi yoyote uliyoifanya. Muri 2019 uyu mwaka turimo, mwaka wa 2019 ndo huu hapa. Isi ituriwe n'abaturage miliyari 7 na miliyoni 800.
Dunia ina bilioni 7 sasa hivi .8. Abagore bo bwabo igitsina gore wanawake peke yao ni miliyari 5 na milioni 600. Ni bilioni 6 na .6. Bilioni 5.6. Abagabo ni miliyari 2 na milioni 200. Wanaume miliyari 2 ni bilioni 2.2. Aba bantu muri kureba bangana barya turi mu mugoroba w'isi. Abaryi ba cyane barya byinshi kandi kenshi nabanebwe nabafunzwe nabanyeshuri nabana. Hawa watu ambao wanakula chakula kingi sana duniani ambao wanasababishia na njaa wengine, ndo hawa ni wazembe wote wanakula chakula kingi, wanafunzi wanakula chakula kingi, wafungwa wanakula chakula kingi, na watoto wanakula chakula kingi. Abo bose nabarya batari bubigarure. Na hawa wote ni walaji tu ambao hawaongeze fidia, hawafidii kazi walioifanya. Ababizana kwisi, ababizana mu bwenge barya rimwe ku munsi, ababizana bahinze bakarya kabiri ku munsi, ariko abanebwe barya barenze rimwe. Turudie kidogo. Ni kwamba wanaofanya kazi ili chakula kije kwa kutumia akili zao wanakula mara moja kwa siku. Wakulima wanakula mara 2 kwa siku. Wale wasiofanya chochote wanakula zaidi ya mara 3 na mara 5 kwa nini kwa siku. Kuko umwanya wo kurya bo barawufite, noho abakora imirimo y'ubwenge n'amaboko ntibagira umwanya wo kurya. Kwaro kubarangira neza ubutumwa bwa Malayika wakangahe? Nilikuwa ni kutuonyesha ujumbe wa Malayika watatu. Mwebwe icyumweru cyavuzwe. Jumapili imezungumzwa. Sibyo? Imperuka yagize ite? Siku za mwisho zimezungumzwa. Nziza niki? Nzuri na mbaya vyote vimezungumzwa. Yarangiza duhagaza ahantu hakomeye dusaba kwiha Imana ngo tutazasangwa tutagize dute. Lazima tujikabizi mikononi mwa Bwana ili tutakapopimwa tusije tukapungua. Muhumure mwiha Imana mujinyuma y'umwami ananesha namwe muzaba mugize mute. Faraja yetu ni kwenda nyuma ya Bwana ili akishinda nasi tuwe washindi. Tube kwisi twigibye, tuikae duniani kwa kujifunza mambo ya Kristo. Tube kwisi tumukorera, tukae duniani kwa kumtumikia. Tube kwisi tugoroye imico. Tuwe duniani tukiwa tumetengeneza tabia. Imana ibiduhere mu izina rya Yesu. Mungu atubariki kwa hayo katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Numva mfite amatsiko yo kureba igihe abera ba Yesu bazagera mu ijuru. Wa munsi tuzaba dukandagije ibirenge ku rurembo rwera Yerusalemu nshya. Abari mu ijuru nabo bafite amatsiko yo kureba uwo mugeni barimo kwitegura uwo mugeni. Numva mfite amatsiko yo kureba igihe abera ba Yesu bazagera mu ijuru. Wa munsi tuzaba dukandagije ibirenge ku rurembo rwera Yerusalemu nshya. Abari mu ijuru nabo bafite amatsiko yo kureba uwo mugeni barimo kwitegura uwo mugeni.